Pwede po sana delikado yung sana tuloy level no sili sana itu tua buia le di palio ne le akoni pero itu bisa jadi pa jumlah mai ai meta uo mo le manoa itu mo ko isia mano le uruguai campus ne politico itam ada tu social media ya la opinione di palio Tai. Ina ngang whaloalo o ke whatalo whalo i atu ai mai moana Samoa ni mei tūla leso. E le ngata i Samoa nei, a me se whasonga ka po i mai Samoa mai tawhai hio o Roland. I o Sam whai ngai le vea le tunu, wa inga mana tu tama, tama mo la tu aingi lu songa tu mo mpule i toa mana tu aingi le taimi wa a konti. Ai nani fo i le pai o tātou ainga mai tu tira ma manua. Wale kio po wana ma whainga malo, kei nane pa ia masani tātou te tio fo iai. Ne ngā whaalo alo, ia o manatu o se lau lau tā urele. Tātou te sira whai iai i le mai ai o sa ulingo alo ia le yaso. O le tau tinonga, mani manatu au tu, o no leo wa yaso whainga malo, manatu e. Tau kena mau se lau lau tā ua, tino i pa ia mani mau o se ngo tu stala. Ono le patua o mamai, tango i moe le so. E leo tue nama se la ina fo i le taunu unga, taunu i enta penanga o tato malo. E me se fo i le whainga malo. Ma Samoa ato, le wei mani ai to fingo le yaso. O ma wei pere na whaftai ma whamanu le tua. Ia o whataunu o mani whamanu le yaso ma whaftai sa ta pena. Ai o te whaongaina le ia wano ta ua Samoa i lau tapo i mai. Lau mai mo mai, e me se fo i tūlanga o le. I mai o le motopanga, i mota malawa. O i lato umai le i mawhai o na tātou a waifa atasi le nei aso. O le nganga lava o le mori ato whaftai man pa malo. E tu sai lau tau tapo inga wa e manu feita o le tātou whainga malo ni aso. Pa malo le talo, pa malo po le tāpoa. Le pulenga, mani mamalu maulunga o le tātou ofisa whasara lau. O te loe to te le anisi o tau whai atu i o mai a whainga pālota. A o lo longa po i tātou whainga pālota o whate te li unga. Au lawa leo la tāra sana na watu. E li tu aso e. Tātou te whiro e bei tai ang nei. O le tau tinonga fo i nau whai atu i le tātou press conference. Le sao tō walau lia whapitoa ia. A whai e mai whātou tuanga Samoa, e whātou tua i le tua Samoa taris. O le ato e mata la tala o mai ma so tanga. O le ofisa whasala lau umai Samoa. Tai nane le press le malo. Ma o tō uma tai tō tasi i te tonu o tātou media industry. A pēpo i le tūlanga o le tau pulenga o pāresi whasala lau so se me lana postamo nei po atu nungo maa. O te manatu, e te tau o na tore, whaide lei, ni tātou whainga whabai, matulanga umai mau el tātou so tanga wāwani lata. E peo no whai atu, media is part of our development. O le media, o le nganga fo i tū lai me whate mukalasi, i tū mau pēr, i saunga le mū, malmalama manino, whainga whabai, e mei se neo lo whau wai whainga malo i le taimi, tā ua lau tō maru. Ai pe o le tae au nei ma le tafiaki le nei mo manatu. Whaafonga tāpo i mai Samoa, i a mi se fo i tātou pa moi le so, tātou avele ito. Mori le nganga whaaftai tu tino uma tātou malo, sa ta pena ina le wha moi tāua. Pa lulunga mtanga alwenga, ngata whainga alwenga, i le ngate whainga malo, ai whape fo i le pionga i. Pela tusi au i pārmenti. Tātou taunu o se taunu unga sa tātou manatu o i te tauna a matai whainga malo miria. Ia, o leo wa tau i tū lao whainga malo fau. O leo fau o sau wha i atu luna fua. E te tau waina tātou whisira wha i mawhira i so se teimi. E so se teimi. Wha marino ai ma wha malama tūlanga o mo so se matau. O tō masani voi whatem.
E rei tātou sili whatapula ia. Na tala le ava no i tengi ma tulanga tal whengai. Ai se i umare lei le wha moe moe por kalame ina nai tulanga o tātou press conference. En tātou wolore ma vai le lei i wha a tulangana o lea ma tā whaioi ma lea ma tā whaioi. O lea sore nei, o lea sore wha awhatai. Manatu na no tō mai e watula o wha awhatai ko ia o tō, ia, pare lipo tino o tātou tal. Awa o le lalo lami ato. Le sa mai mo ta po i mai tātou whenua ina. Mai se tā penanga, mai tā ua i nā, lauto ngā. O manatu i tātou te whisirwha i tūlanga lo i ma o tō umana i tūstala. Ai iai lawale la mona e le umale whai a soleri. Ma tātou whenua i pe inisi o tūlanga ua, tātou whamai moi. Ai a whai lawa iai se si o tau o, len whai tāu si o whiana whisi. Ia, ola tau tau e tuki nātu se whamatelani li mata o auto sili. E mo wai tupi le ugo le tu. Ia, mani tūlanga ni mata o o te leo loa tua. Al whamai moi lawa ia o tau le so, o lea ua whātau tō le whainga malo whiwhiria. O lea paua mai whātau tuanga le tunu o te tau a vei nai le whainga malo. O umana tofi kāpeneta, o umana tofi ministā langolango. O le la tau pule whātau langa le tātou parlemenem, komiti wha parlemenem te telefon. Ea o le tātou paso solo tua i lawa lea. I le ngā luenga, i le ngate le ngā luenga le pule whātau. Ia le ngā luenga wha parlemenem. Ala tala tu pele abanoa, pa ia malu malu le tātou tu stala. Ia, o la se tu langa o ilu tu whamai moi. O te rau whionga o rewa, mo le tātou uro i abanoa taruna, mai a whātau tōro o whionga. Lem te tai o tātou malo nei hita tau sanga rea sa bani. Lo sinu mo mua le whionga i rori pāri ni. Lo no fo tali rau whinga luenga o mara malo, tele whaam talanga o whea beai. O le se tupe tongi ai, o uti uti le whaasoa. Ia ora tūlanga i musu 5% le sa. Whata mo e mai ei nei masina ia le ngā guana. Le ase si sila ma maolo u pionga. O le kāpeneta ua mai au na whaelo. Se taimi e whono ai parlemene ia pe whono whole uto kāpeneta ina ia whata oto se a tau le tala le tupe mo masina ia tau le tau sanga whata tupe mo whaloa. Aftai, wa uma na wheloa i paululunga uma tanga luenga uma le malo en limas kurulua ma le malo whiwhiria ai le i whata uto ina i o so. O inana amatan tāpena mai lea la fua i le whelo tusia o kāpeneta. E na nelu tanga rengo tupe, ea malu tanga rengo wafo, malato umai lafa, e tape nango meta tupe. E tau mai tato malo te tonu. O lipo tia mai tu e tasi vai aso le tu toe, ia ona papa uro leo le lau lau mo te tongi o tanga tapinga rengo. Tato rusu 5% lenta pena mai le budget ina ua le pasia le tato budget. O lo lava isi tu tino i tu langa la volo fasolo ia tina e wha o mea. A le mea le urgent i le tengi le nei. Ia o te tongi o tangata whainga renga. O mafua ua fo'i ele o mawhaina tu tongi o bataini le tengi le nei. Ma ua umana ave le patonunga i le sol tanga renga o tupe. E te tau na tato ngā ioi loi tūlanga masani. O le kato whanga ingo ino le tato tanga tupe le emergency budget. Tato te whainga ineli tasi o lima la lor whabael malo. E ta pena ai se paketi to tonu le tonu sipu waso. O mo foi na avel whātua nunga ta pena ia lapa. E le tue manau mia le me le o le umo le tonu sipu waso e tue whapea mai to extend le ai. A wa avel tua lalo le tanga le ngotupe ma la togo lo ngafa ma le faso so ino tato tuti. Ta pena le tato 105 o le tuna pono le ai mawhai ai. O na pasi i le fionga i le ama manu le malo. I lalo le fautuanga kāpeneta. E mawhai ai o na whaanga i oi tato malo i tonu le tonu su waso. Pal whamu e moi on ta upu le pasi i le so taiao. Pasi alo ia tato kāpeneta taiao whamu e moi laua o auma na tofia le ministau tupe. La laua mai sa o ia. Malanam tanga venga. E ta pena le tato emergency budget 105. Ina ia mawhai o na pāsia tai au, mawhaanga i oi ei lore tūlanga, o le ia ina i atu malunga ina e tātou tangata, e whai o le nei habla boto,
a overtaimi ona le fuafuaga se'i maea e totono le tolu sefuluaso o inā e tapena ai le tatou paketi e teipo le palemene. Lona winga he tatau na fu whataita'i tauna o atu le vaesolonolua po le vaesolonotolu o kitopa. O tatou ta'abili le tūlanga o le process masani a normal budget procedures I tono le palemene. Ma e tūlanga lea ua mātou manatu e whaalava se tupe te tono le tolu sefuluaso. E tapena le lei le budget alo ia. Whaaui le process, aua ne itoa iese tūlanga le whaanatinasi ma mea uma a matar whainga ma lo le paketi le lei, paketi ato toa, tu le vanua le palemene whaasolo al komiti, whaasolo ma whaila unga whaipule fau no lato wa vanua la unga whatau pou, whaasolo le tatou rova yaso masani. Ai alava pea le tatou emergency budget, e tatou te tua iei mo temi nei, so lewa umani whaifufuanga, e pasi tae au tūlanga le whātou tuanga o le tatou emergency budget. E tapena I lo ina ma tatou main budget e pasi tonu lua po le vasolo tolo oktopa. Emergency budget lewa sa no ilo whiunga I le wharengia. Lau tau ana watau le sa whoresia I le atino. E langolongo ina lau tau whainga fo I whātou sino le whaunta. Le pensione le sitanga o isi whamuriang o le tātou poloketi o le miliona. Rona winga e tau tau umakua kuanga ia lau tau ana watau. Se ia whatino le paketi masano. Al temil nei, ono le tūlanga whanatinati le whamemana o mio le se leni mo isi kuanga le mado. E lea fie le tūlanga lea laso pili. E fua tae au ma tāpena mai o mai ma le treasury. Ua longo ina mātou I le tūlanga au whaasolo ia le whainga talota. Sa matai tū uma e le ofiso tupe ia anabatau ma pati taitasi. Ta longo ina fo ila mātou wala fo sa baba ai le tūlanga ngawhatau di maina mo le mea whai le tengi sao. Timeline and time frame e whatino mai tūlanga ia. O le mele wha mua, o le mele tātou te temili nangana o le nusu 5%. Lena wha o ngā o le tātou paketi le pasia. A oisi la mei tu atu o mea umana tau tino I le atunu. E tapena uma mea na I le wai talo le tupe le o tapena le temi nei. Tāke fupua tātou fot. Ai a mai ana Christian kai nao. Wa matai na isi tātou mea e mawhai na affordable na whaad. Tan whaad. E le se me la tau fia I o leo o umana o fola le tunu uma whaalia sa moa. O mea ngā whatia mo le temi. Pai. A temi nei, our priority o te tongi o tangata whainga luenga. Over time, ma me uma lea e tau pule tangwha mo mua. After. No, Fiona, first of all, congratulations to Fiona for you. Ole, kailangan namin ay may emergency budget. If iya sa tino chupe itataw o ye say vai na chupe o ye may lani vai na kasi yung di masisi amount o emergency budget. Yeah, o tau silfia when we go to emergency. E lei tu langa a whapea tau emergency is emergency budget. Ai lafo fo I tu langa o le alime le mana o mia tātou le teni nei o li poti le nā mai. Nā tongi tāna whinga bena. We prioritize it. A oisi vai ngai lua o le development mai a whaawa wino ati na e le whai. Pe mai le treasury o lai lapa. E nā o tō tongi o tangata whinga lenga le a vei wha mua I la so tai au e a whapea o la logan le tulanga o iei a lise I lo tento nunga e fua I le upu lena whai o isi waso whai a lava a wale tunu. I see obviously different money after I don't feel about this on the dollar value. So bingai sing bali dia. E se ma ko ang maluwai to finger factory bali dia. And is this the first time that it was maluwai to finger sing bali? Ia, e tātou te o mai pēr I tuti o sola maso wat. Ona ile ngā tia o le saufa I mubor kabineta me lua de suon. Le o tue saufa I kabineta I lua wheru sutasi. O mena te tupu ina, ua iaitu langa o le lenga whatau li maina, o le tau abe sui pāli to kasi ngā luna sosoani mo le pāli.
E nei tu aso, ua matua i le mawhai ia sui parimia ona whenua. Ai sea, e le te tau ngaru lesi, ai le nei lesi. Ua mana tua, e te tau ona whātoa le renu. Ma e te tau ona i ele tengu o tātou tilo i fo i. I le tūlanga o le whasoa ina o matawhai o ina ki te tau abe. Ia, me se aina mele na o whasi si leina, ia. O i la ua iu whiri le so, le te unga ato lupe, ma le te unga muli pola. O senior members i o le whainga mano. Ai tōtu siri vivo, e ile taimi vo le a alu parimia. Ona whiri le o le acting prime minister. E iai le tūlanga whae te i lopu tala ngona whae te tai. E te tau ona whae te te tūlanga ia ona i fōu uma le kapeneta mo tengi ni le puta whasoro ngā ruenu. O ai alau mātua tō tōru i ni. E te tau lava na i ele tangata e mauti noa o lo o sanga le mume uma security wise. O ai ma ai le temi na tō sifia e le whain whewa te le tuala i malau. Ai sea, e tele ni malanga na whia maki mai te pāru. E wha penana politi ai lona wano i ana whontanga ma mero. Manta wanu ngā le singing style represent. Ai o manatu. A tō tōru mātou. Pero te lei nei ala e lava la ua. Pero iei po se tasi ala i le si tangata e tua iei. It's all about dedications of authority ma whai le me te tauna whai mai le tengi. I fua nga iei. Au wha solo mātou minister phone. Iai ko le latou teng, e mala mai, ma lava le latou silifu. Ia, no o atu le nā fo vai tau, lava le latou tape na ngā muntu le nā. Ai o le nganga e sui tu la fono. O le so, ua mātou tape na ai le mea lea o le tek lua tau sanga ma le awha ina ia usta ia, e tu la fono e tasi le sui pāle mi e whiwhiri lalo le whabai. A o mātou tape na, a tātou wha ngā solo i te tono lesi tau sanga. E sui le tūla fono, ina ia whamalia ina ila tūlanga leo te whamatala tua. And we decided e ui le awala tūla fono nei, len whiwhiri e tō lupe a matatu nei, nana sui pāri mia se i au lia, peri le lua whilu fulvat. E le lava lai lunga i tōno le tūla fono, a mai a. Ien tau ave fo i lea e muripola le vanga muri. A le tūlanga lava i o le vabe na sui o le tūla fono. O le vabe fo i lana na mai mo whatasi o sui pāri mia tō lupe. No, feel like the beginning of time food. Level where you are to my time don't do here a bit of fit. And I've been failed some normal film about say Tassilo and that what pay on a guy for you if you really will part here. And therefore, if you get to my time, be my sweet from fit. Ia, o le wha po le nā o lalo i whainga wha vai a i whatu tui le tusa mo tasi. E lua sui whonga whitalai. O le mafu anga fo. Nā alua lula. All from wild wa feel from the tala ia pali I from a feel ia awa pauisi from I took ulmata under the standing order ele ma fai no esse on my ia from the tala I took ulmata on a yegi emergency to tupu mo me umole to no ala ia tana tam fai na fai from no parliament that is in the standing order ia ele taimi wole ma fai e o paau le me fai pari. Le na tofi ai ale bena e fai ma sui fong se te lai nothing. E anu tau ave malanga mo le mota. O mātou tali tonu la, o le tasi lai fai no wha vai fau le la tatou wanga I. Ai a mai le whātāua. E tina lesi sui fong se te lai. E ta mā lesi sui fong se te lai. O pena fo ina le gender equality lea. E tina sui pāria. E ta mā fo sui pāria. O le makaukaunga le nā patu mai tua I temi o tāpena mai no batau le patu tua le tu sa mo tatu. No feel my tower to the notion of one thing was so if I'm more strong than that thing that the number. So about the unless you see the Penamado former cabinet. The initial company Concarate here for a bill that is our one funny minute to machine that boy Malay to we that's the fact that not pro market is available. If I pay one day, I will be none. But you know, you watch it so. Ia. Se itau nu umat tonu di poti. I can say and I can answer the whapero tulangan na leo o midi poti. Say me name we are a few hours in government.
ai le fa mau tu me li poti o tala sana tuana na o mai fo o le va fa fe ngai ai o kon klati o man sai mi la to agreements o le taimi e pe ai i ma le taimi fa ma muru ai ma me uma va pena ina nei te iwa fai mai se upu fa pe tua ia le malo ia le lopo ia ini agreement o pai na ile ma fuona le fa ma muru tupe ai faitano tali atu se mai se fa ma ni no ta kula Na se la mona lo fio ma dei te ni mo pale mai lo fio ma ya pe mo tan bien tan fu. I feel normal. E le ai se me tasi o suia i lautou siksi le mai ata. Pe tātou te wheloa i le nei le official te tai il malo. Pe tātou te wheloa i fwoi lalo tā malingi e masa hi tātou wheloa. E tu tu sa meo. Paula valeo le tau tinonga le sa tātou wheloa i. Kala matua wha wala la tātou. Au lau whanongona vi ia le tua. Ta fetai ko lau tau lau i wama moe ai le iso ula mona pa pea pa ngai ia po la excitement le ai o masani fo i tūlanga pa pea nei pa ula vale o le mea ia maua le alama o tau ade o whatino i o tātou tuti. Ma ta wina i lau ka peneta piki. O tō tama ta i lau tō tū whai. O le tasi e leo sui o fitalai. O le isi tō lua leo i tōno ka peneta. Mata wina i le atap tonga o le pulenga lau tō whinga malu. Le si tia leo tūlanga o tina i tu tōno whai o malu. Ia se la pona lo fio mai le ni tāne. Ia. O le tasi do nātu la fono o te tau ana tātou whai mate tūri le i le awala e whatino ai. E tau tala mal whala alo. O le awala e mawhai e ino tō tele tina. O le lako whatukura ia o no le au ngāo tūla fono e whai. Peita, e isi vai mo tūla fono e tau an tātou tō ti tiro le ia. Le hanga o whi matea i le whai no mena sao. Sa mafu ai o na design le formulation le i tō tele tina i tonu whanmeni. O le au alu alu nei, o tātou tau mate, o te nonga tūla fono lea. O au sa fono vetalai. And I fully support it. I fully agree. Ona ya. Ta ua tawa whaiutina i tonu mon. Peita, o tele ia ala e tau entu e whamalino le lea. Ina ia tutusa e whainu mena na malie i ai ti peitingo le whaabai e lima. E ale usi fine leo. O vai suala ia na mana e na e mawano. E ale utato voi ne vampe. O la ale te fulu pasene o lima sutasi. Ea, ne fai mai tal te nunga wha me Amerika. E lima. A le wani liu me wha msino. E ono. Ea, o mena, e te tau an tātou ki kiwe. Langa ne se tangata e tau se tesi mo tangata. E te tau whato a ola le tangata. Pe a fitu masina. A pāo whai. O mena nā tau le tangata ola. Le tangata i lunga atu le lima, le tātou te mamala mau mai na ongo tātou matika. Peita, e le whai atu se tala nei, te uwha pewhasanga tau li whai, unga le iei wha msinonga. Ai ta tau, o na tātou lau li liu le, po le ansa ongo le mea tau le tangata ola, ma le awha tangata, ma le tuata tangata. E lai mafu ai whete na i teimi nei, a o le parliament. Na ona point 1 na pe, point 2 pe, point 3 le, point 5, o tau o le tangata atoa. Le la tātou te agu el te mili. Ono. Ala me sa ona ki peiti le fono. Awane i lalo ifo o le lima. A toa lo le lima tātou na. Leitai ia tūlanga lava po o whina ua risi vai ma whao whai. Na mafu ai ona awe i whamsino. Whai merkari i whamsino. A tesi mo 1 point no. Ia ua tangata. Ia ai mori maupea le whaponga le tunu. Ma le tātou soifuanga, ma le mele tātou te iloa. Patoa toa soifu o tangata. Pe a fitu masina. That's above 5. Ia ai, o lo iai ne wha anau nau ta inga, e tā ua. Le iai o tina i tonu mota. Mai o te tūlai pea e tau avele mau. Ia awane i lalo pea o le lima. Leo wha ingo tina, leo tato ba ia. A tato ba mata mai lava oai. Nā tō lua, tau tonu.
at least. Patol tengin ni, ale utato ho ola baltulang wa ato, al fai numelotina. Ale vata taneta to ono lenta to final. E uman fai nga balot. E tato lolo peto e fili pele. Lawa fiona honorable. Takialau sili tulanga le ilau kapeneta. Nesa ya pai no. E funi no mai e sele minsta o te maua. E sele minsta o fiso tute e whena e whamani no na. Tanga malole na umanei na vai luan tanga lena e lua. Ba inale na multa e la fa yuma. E lua vai ngai e te le tute. E te le. Ai sea, o le tute le tātou te whalango lango umari ai, tātou tupe mau. E te le fo i le aongo la whaunga. A wā fo i le tauna pa i ti tia me le tātou te nau naua. Ia mau mai la whaunga le tunu. O le laua manatu ai. Pa o ngāle vai lua, le ngā vai lua i, le nā whai teino tuak. To fo le min star man me mate tu e lango i o main revenues le tunu. O tute e malapa. Honorable Prime Minister, I understand you've been newly elected as Samoa's Prime Minister. What kind of leader do you wish to be for the next 5 years for Samoa's people? And why do you think the people of Samoa chose you to lead? Yeah, table facility. I will listen what the people wants. And these are the people who select us and appoint me to sit on this chair. And that would be my guidance. It's the government of the people, by the people, for the people. There's no other way. All I have to know. And for me being here, I'm honored and I'm humble to continue my service. This is my 20 years in Parliament in Gambia. And I've been learning from the first minute I came into government, right up until now, despite from so many challenges around me. But finally, yawa maifatu tuanga ale tunu, I misses you to mano, mano, otitula yetau ave le tunu. Only memo more, it's the people, servicing of the people. Lawa fiona, Honorable Prime Minister. You're looking after the Ministry of Police and also Foreign Affairs. Tell us about your priorities for those two profiles. Well, our priorities for the foreign affairs is to make sure we are looked after well in security and also the development with foreign countries and also the securing of Samoa with the forum and also United Nations. For the police, we will have a look whatever is inside for now. And then we'll go from there regarding all these issues that arise badly, drugs, violence. And that would be the priority that we should sort it out as much as we can and as soon as possible. Aptelo fiona palia, aptai po imseno. Istana, pauna le teimi wa. Pa avano mai le nefia. Le alongo tua o Ethiopia e esi ko do Ethiopia. E lo ai mari. And finally, about 5 minutes, e ke o ko o fisiria con che le mali. Ya, Até lá tu pera 5 minutos mo tau. Lawa fiona ono le wan fatu pon mana tele sidi le sa ma tu tanga me ni duli. Deu se eno fiona ma o fifilo po lo que sa yang dia. Ole e ai mi so ri poti wa ni ka yo mo pen finance ta. Ono le ai ia mo dia po ni e lo jena na ina ni ka sa. Isi la ri poti no fa pe. Pa ono ia ni ma si a mai la o fiona ma pan. E ave ese ai ia mo dia ngai o fai fa sa ngai na. Isa o peseia reporting pa mo. Yeah, okay, they look for sense away in report. But take it from me today, the court will take its course. Ele ai se me fa pena I tula na po me mata fui na to chifia o le au te afiai. I can say this all the time. I've been through and been involved and affected with some of the challenges before. I claim my innocence. And time will come if I am you told me that my to like Lumon Famsinong. Paalum ta upo Lumon Famsinong, allow way out Famsinong.
O la le tali e malfunction mo, tali nai mo kita i whenga ma. Pena mau fo initial report i ka mono le. Kere o lipo. Ono fionga ka peo le sa ka ta fanga singa se fo i dau no fionga mau o tuai ia o mai fo i no mau ta pe mo ia. Ia, vai o tau. Ele ai se tau e rei manu ama. For the last 4 years and for the last 8 months, ta tau whai ere ngā rei na campaign no me uma. Ele vai ngā whai. Your body is not a machine. Everything is telling them now, me, I don't auto my malo lonely. Olo vai masania un minuto. E fa penando monia tina. E lua se lau babu spuitula na otula e fo fora na batau o pang fa faile tu nu wato. Lima suta si tu malo. Telo temi le lavan moi. Telo temi le lavan male. Ai no tau nu wa maua le tau skuma le lua. O sui a wai la mola moi na fatu tu le tu sa mo. E o nano to au langona I lorti na ti. E le tu te vai mai mo to si mai. E aton malos. E le fa felice si tu fa mamma. E for te me te mana mi e lo mano lo le. Au te le ngasi. O te le tau fia for ma. Ona e a medico doctor masania la kuale ki. E vai pe e kuse me o tau limonia ia. Pe a ki mi fa la de manfia. No, tini mo le puri ala o fionga. E a fa tsai mo le alo le wa. Fa popo lima mi ke. E ai su fai pure tu to tasi le la mo ia sa fa per tau mo mori atu le to party fa fai. Ale na mori mo ina na le la sala e pa e le la e mu. E moni ia tu la o le o tu ma wa ia le to no me le to su tasi. O ye ni se tu to tasi e la mo lo atu ni. E nai tu fa fai. O le wha moi o le bainga wha whai. Ia tūri le whai me le whai whanga iu le malo. O le ua watu malusu wono ia whai me le ben whatu malo. A le auma ato. Ia ma whai o na maua whai me le sui e tu la whono o maonga. 2/3. E poi sa tato ia te mi ki na tosu wono, por tosu vima, por tosu wono. Ma tau te telitono. E te tauna ngā ioi tato malo. E le ngata ia tina, au tu la fono te sui. Ma la lava la le tau runga o ia i le tau su tasi o whai pule sui. Italia ia tu langa tau whamsinoma. O apo il mele na tupu mo moal, no po ingale na umane. E to alima le sui fauna maua le whatu tu ile to sa moti. Ina o whai nga whamsinoma. O nai uso ia no mai tuto tasi, ioe, no atu. Na watu le sui o si umu ia ma le sui o vaisingano lua. Matu whasom tali noa. Ia sa au wha mana mana mare li wei whainga wha vai o mana ta oto ai por kalame le whatu tu i le tu sa mu tasi. A iai le tangata e fia u whale mai a ingani me. Ui mai whai to. Ta milo mai tonu le whai to i whainga wha vai pe le mele no mai ei ale. Tu mamau. O la le men fa. Ma vai le nei ai u fale mai e vemo sui o le fasti palo talanti. O le wala le na. La tok te na ngona ai le na ngona o vai mo fa fa. Le ana matou sa badi le vadu masina. Go through the right process. A wai ele te tunu no tulo la. Ele I tofo tangata nei le mena matou o. Ia matou to lo se furu le na vese. Tu lo fo to o lo pulea. Ele fai mo. Ai o mato manatu. Ai ese tangata e sau e fia papa tiso le aingo le fatu tu. Sau le awal sa. E na mato o le momoli per mena momoli e tu mama umale. Momoli o lato I tu malo na o momua I le chapipi. A le o mato tu e foi atu. O lato o sui el fast. O na le pine no le. Ia. O na o maisa o le fai kitoa. Mato te nuti me fatas. O pena la petition ala wa fionga o mole whamsinoma pena. Ia o lai ai ia tūlanga fo ia mai o iu. Nanga e lema whaina tā whia mene nei o sori ngā tūla whono. Pea foi mātou te whātele tali o ani petition a ngai mai.
ai mātou ia peto a lima na su lei ao na mātou lo ia su lei po ni mea e tatau na tala whengai na pai a whapea ni me whai ona o tūlanga o le ato tuama ni sori ngā tūla whona ni whaina fo ia pai ai ale ai la ua whanor tūla whona aro lima ne lo ia tangi lima ai le whaina o East Coast and Tuma Australia o fionga. ia whawhetai tele le whawhonga mai e su tātou o tunu e pui tūla o le piapi sa moa mala mai mo mai ia tātou abele iuta tātou tau pule mo le vai so fau a solo tuai tātou porkalang me patulanga vai so uma a ole e vanoa pada firi le tamata o le kapene e vai ma spokesman ina ia tala noa whaasoa i issues SES e ma pai ana whaatulai le longona o le tātou watunu a mesi lau tō mtawhaioi whaatai lau tō senga o tustala Palesi pasala lau televise, pasai lau tō ngā luenga, o le anganga atoa i a te o te itai o le malo. Pai se tātou amatanga fō, e re whape o te whatu tō te au mai a te e tō te au mai whainga malo. Le ai, tātou wōa le mō le ala. Te ilonga lawa me tai tonua o tō i whaitala se. E ana mānai a rola i o tātou polkala. Whaitala sa, o whai atu ai au tō la matanga. Pai tala moni ma tala sa wai e pengo fie i o fale ai tau te le loa le ti ngā a whaila lesa au ti ngā i tala i o tau vai le tunu a wane ti ngā le tunu wa au ti ngā le tunu o te mine li poti tala wha maoni ma tala sa o ina e mai le mi o tonu mo le tunu ai whaila fiu mai tala mai au ni aso tātou te whi lai vai supau soi fō mai muria Right.
Si forma tago fie o le au whailia le Melissa Band e le lātou kawaina le nā. Ia o le pese fo i ua doe lawi loa ma doe sawi lunga le teimi le ataua. Ia ina ua whai malu i tau ma wha malo si au e doe wha manatu wai te tai. Ina nei mama tele lo tātou sā. Ai le ia se leo o le akungu ue wha mawhangawhanga. E la le tema, ia o le satou suina e le Melissa Band. Ia se ito e tau wā whaasolo solo i fo i mou mafufonga le nivanga o le afiafi. E la ua mai ai le tātou ulu wai press conference. Po le taimi fo i o le li i pā le mia matusi tala. E pe ia o na masani mai ai. Ai o le ulu wai taimi le nei. Sunga lau le mali toa ose pa le mia luna valu o le malo tuto tasi o Samoa talu ona whaavai mai ia le sao tau
sila mamai mo ai le amatanga se taimi maafe ma ia mresunga le ataua au tau sila bai o le fu mato e mai sei fa mai al leilo tanto waso le tanto lo lo fe sila fai malo le folau malo le pale malo fo ile tapua i le silia le tai lo le tapua i o fo e masania ile atunu o faiva e tapua ia e mremanuia ya fatalo fo ile suga le ataua malo atunu na mosina u malo longa le ne se malo o ia la kwa ko saula kwa ele po ya ko sa mo sa malo longa ko kere fo au sapore so sa mo ke va ku se malo longa so ia o ia to fia malo lo ki fa solo ako o ia to fia malo lo e uia ile le lava ni malo longa na usu mai lava ile va au ai o tua ngalo atoa na me o le vai o matua ngalo atoa le vai la tu ia a ua to fa fo winna le malos wa mai al fa to tonga e ia ta ia sa to sila mai ia o tau fai la vai e oi e to fa aliatu ia mai ata ese la vai o mai le tele o le au fai ata tonu so tato tu no malo le on sai malo le pale ia ele to tau la ia le ma Sofia ele to tau su la falo yele ni vanga o le fiafio to sa le vea mo to fainga ia sunu ia fa ala fale pe yo le tala ile mavaenga nai pulotu le ala taua sua fo ile tuli pe yo mavaenga nai pulotu ia awale ne yaso pa ia no tato to langi mai lava ile ala usu le taiao ia le a o to fa sifo le lailo le tau fiafi o le ala vai tato te sula ai ia la se isi sua fa sili o ngaka ku fa sili le ali etaua o le sua fo le tua ia ila pure fa soi fo ia mas nang kau singa le ngaka malo sa mo vole mo ka ko kalo ma ka poi ia ai mo le kali fa ali mo ka ko uma la va nge yaso o taule ai e oi o taule ai le nei fiafi no no foale at ua mo mata ele mama ro fa lorngia tan loa le tu la lima join mai lo le sum o le fionga le tama ita iloia ia sa fa vea ma fa ulunga o nisi o matanga ruenga le malo ia ele na male laina sa tau vafo ile tau vanga palota lu tatu tu e ele tau i manu ia ai ele faina le fionga ia fui mapuao peth on semo ma wari tatu so tainga ai faia le nei lao ma vanoa e faso ai la ngona ona o le ua mai a pena fa tu tala na fili eto sa o fa tali le moments le nei mar por kalambe le nei se faia tu isi na uta mai tala yo la ngona ia pe a o to tu mo to te pa matilo tilo ile taimi na tau wa sa mai foi mo wase ava no sa no el sunga le atawa wa ese atangata malangona ai mai se le tau wa va meina o le pumoni ele natia sa o tu atu lo to ile tua o sa uni mai le nei fainga balota mo fa beatu le tuai o te talia so o se mea e te fina ngaloai a faifo i le tau i manu e le o lo fina ngalo lea o te malie a fo i tau amo le isi lima tau sanga o upu o tala o mea mai la lafu mai iyo le anga o te fai atu tasi le nei porokalame mai o te tau tino atu Samoa mai porokalame malava sa tu le fatua tua ile tua sa mo tasi nga paua leo porokalame lai ai fai lai leo i Samoa ya la na wala yo no tu si mai lai malanga o matu i si Samoa ai wo fa maunia lai ai su e lua lai Samoa ya te iyo e wo mo wale le ya ma o manino ya a o su le fia le porokalame ar fa vitaila no toilet tu oi e a o fe ni tangata a o talona na va toilet tu o te le fe ia mausu
ai o ke fefe pe a fai o te le tau tala i la wa mio tonu. O te le faia lo fina ngalo. Wa le vanga o pese pese atu le amatanga. Te ilo le tali le na tali ai masau no ai le fai lotu ana nei. Sunga le whawhia ngai ngai a panapa whatato. Confirm le le ina. Le tūlanga o asiata. Ke iloa fo i marasunga le ataua. Tūlanga o le tautai ai. O te tū i le vaenga wha upu whai la tau te whaia le ami o tonu o le atua. That's it. Pauanga. O lau whila kalonga le ataua na whai le atua. Le anga nga o ea ke sila fiar wha maongi o mea uma ie mako ke kalango inga. Ma mea uma ie o wha maumaunga o ha uma na mea. Se e mawhai a fo i o na le wha maonia. Ai nga o oe e ati lau sila e ke sila fia lo mako kua ngai. E ke sila fia lo mako luma ngai. E ke sila fia mea ngā kia. A whai e te alofa moni a Samoa. I a whaali mailo wha maongi ala i le ungal paroka. Kalonga. Moia. O lau te talo le nā. A o upu makala whainga mai ngoa au. Nga iau ai, iau mātua, se o ko olua. E o iau tei, tua whawhine, o uso o ainga kamari anga. Oka. Nau whai atu i le tua. Se e le ila lo kingo i ngei mea, whako a o wila. Ina ua oiloa. Wa o le whai alo whina ngalo. Ia o le alala na. Na umo o il porkalami o le nia whiawhi. Ia re vai. Mai le aso adoa na lela. Ai no mana o titoi fo i mai le anga se i mahe a le leile wha tautonga. O na usau le whai aku lau wha whikai le tua. Wha whikai kele le tua o le wha maoni. O oio le tua o le manu malo. O oio le tua e ke le wha i ku au. Ai e te sau lava fo i lo taimi. Na o iloa. Ua ka penga le lei mai e whika mai e wha sa kaurua. Mongia. Ua matua i tā pena le lei mai. Lei ataua na whai atu lau sueso e ngā nei Samoa, na nafi. Le lau whai atu wa penei. Wālanga lefa to au tala noa tualea. Ele o yeise su e whaasanga ia oe. Ele o yeise su o whaasanga ia sauni. Ele o yeise su o whaasanga ia savea. Le ai ma se su o whaasanga ia manatu le lei. O ai umalawa. Ai mai se fo ile uso ia whaafitai leo ufa ilo atu. E tasi a le ingoa lai ni fo tulimanu ma ili tata iai. Tu lo wa le HRPP e pele le loto. Na asiata fale malu pio bauliko. Pa wanga. Lai ka oko i kangi rua lai ka oko i Samoa. Ia. Peila no ufa yatu. Mana ia le tali na tali e sunga le pare mia na nei. E na ua fesili tofo isi fai fesili HRPP e nga fesili angi. Ai mesia le kenge le o titu i tasi le HRPP le anga le nei. E ufa yatu. Te le kai ngo uko e popole ia autou. Peino vatu. E umaloa tatia le HRPP. Ai la kako ai kuava kako ia la kuskala. Iyo. HRPP le anga tene le mana fai fisile o to metiti le sa ngofo yong au kafa le nga o ale ma yo ole wa vai ta to le amateur fa va valeo ye to inga fisile but to foi mai la uta laina nei mai wai la to tinonga le fai atu se longa wa se e leo o te loa e le fai tu au se longa o ke kar ko winga le ataua malu malo ma leo fai sa oa so sa o meia o waru lo Samoa. Ele ia se si o popole ni mea ai o te le taritonuina ni lima elea la tau te handlinga le faila o asiata. Le anga o ke kaukala le ami o kongo le tua. E ka penga fo i le tua leo lau ke faia le ami o kongo. La kou ke su inga le anga it's all rubbish mea ie aveila kukang. Ia na. Inga la fa matalanga le nei afi. Praise God. Fa manuina le suafa o le tua. Wa ele au wa ele ioe le tua le furitua mai.
aua a mailo fa maoni ia le la o vai wa koe ma le fe e le fili on pa ungar kala wa matua ma le fili marti apolo mama ko mai au fa sala la o HRPP ia ngar pa mele o fai o ma au fa sala la o sap o la lafi solo my fake page ia pa wa na o to langa na o me fake yes ese singa na tatou you know na paua na le tatou ese senga e tau te whaia ina loa wa mama o tau whee o tau lau whaasara lau ar HRPP le sa moa lau whaasara lau ar wha ale sap wa ma tau whee ia tau pule pulenga wa le au i eile tua yo tau loto a wa mele ngau ngau wai te lon tau nau ina ia matua fasi ma wha au matia ia te ia ai peitai wa faalu maina tau porkalame wa ma tau fe shame on you yelena shame on you pa wa ngala ukala ya auto uma ia le auto stala ia fa ngutu lua pala ai ioi la utala na ya auto fa taile tu la ngai au le tu ile mama le loto fa fo ina le mafufa le voi le nga le ngo ko i fo ngi fa ko fesiti o ko fesili nga fa yang ngi ya wa yo ai le fesili fa mai pe fa ma onia sa e ngase ma atu fo mai o se masingi kuloa o se masingi le io o se meka alo fo ile le ma se mele ma fa ngo o yese mai stupid question ngase so so what paua nei o mea tau te o ua ave esea e lea tua ni mawhauwhaunga le lei. Tele fo i fesilia oe au tanga vaia tipi au tanga vaia o oe lesi wha mai mau taimi le iei nei tulo. I'm telling you that. E anga ngo uloa u maare tau loto ele e lea ma tau whanga. Te loa o kama ia anga malo ngei le HRPP. Pe malo le sap. E au uma ese ala uvaenga le nei e matua ave ese ni o matou le sene me sa moa. E anga e matutua ele anga loto. I orkala nga mo o kou au kuskala ia. Ai ola uwhaafitai i le tua whaafitai tele ta mai lo wanga le leima lo lofa ma lo wha mauni. Wa e le aua e le au tau pule ma le au whana mai. Aua e au lo wha mauni. E le wha mauni o le tu. Ia? Ma lo asiaka. O skai fo i kaufunga nga wakure le wha maro la kou ia. Wa me wha pengi. O le loko leanga ingo oe. Sisira fo asiaka. Le kaimi nga sa oe le ka apule le hit and run. O inga lenga mo kwa lolo umai ila kuskala para iPhone ka apule. Sau oe lungo o mauka kongon palmenge. Wa iei ka oe po ka lamo wa mai kongon palmenge. O oe kongon famsingonga. E la kwa e ofi kongon palmenge e ofi kongon famsingonga i ngei ngusila. E le aia, le fo mo lo ngei ngusila. Wo ai palangi so. Wo palangi e lako makatinga le mamrama e makamaka. E ke aula siaka e vakwala fa maro fo ya o ia wa le nganga fo nga e rengo sa fo ku ko kafa. Se wa o ke mo mienka ko ko. Ke mo mienka ko pala ai. Le te wo te whaafitai e te oe, tu lou. E tate le fevi ia i nei whaore mamalu le tua ai se vaenga e whaafikai. O ke whaafikai fo i te oe le uso matua. Le anga a alu suatanga o le vaatele. E le iase si e tu whaamunga. E mo mia e mose arona mahuro. Le anga e le o kaimi unga i lungo, e taimi unga i lungo pe au e mawhai e ionga e aro kua kasia le vaa. E mo mia sou au vaa. E mo mia fo i le te to'o iai ma e tangi iai ma e masusu iai le kaimi ua e vai etu. The whole world is turning on you. Ai whaavitai ei fo. O lau whaato whaala inga whaatangata matua. E mafua i fo i ona te le ma malosi lo uloto. E tau te tutu whaatasi le ami o tonu o le tua. Le anga o ke kari kongo o le tua o le manu malo, si sila le manu malo le ngai. Mai ale ta o le malo iai. Yeah. Mea kong, not just win, or just a win. Mango malo iai, victorious. E le whapela ua ta whai atu se si tu, le ai. A o le loto ai e whawhitai tele,
ke le kanga fai mai ke wala vai le e o ta wat e oi tanga tolo ainga e oi nisi o uso me to fa fini a fai fo la to va ai mai wala to to fa fitai mai ya le nga ute mala malama ele finga ngalo le tua fa fikai ke le lo to ma fa le nganga le ya taua ai ai se si sili la fa fitai o la fa fitai tele le nei se o fai fi au pasta fata waita fata le nga wa sa kia ko ai malingo se o fai fi au o toso fata ta tuai a o fai fi au foi se fai e sankala aya o me ia le au to vai ale o to sila le manu malo le suia la ukarangoa tele nisi na ofa men kupi e o ngana tuai tele nisi na tau mafai vala aulia kanga kai e afia e makau tau mafai vala aulia tua tau mafai vatu mo te inuti a vatua o mo te a isia o malanga meli mai tua pe mafai na so ale pule so tai mai nisi o to fa fine o nisi o ila do le o ke ku ia ku kaunga avet ku la fongo so kai mai pe mafai na mawani ava noa se so ai le pule I refused mongi ali eto I refuse o kele fie felo ai ai le anga o kele fie fa masangi ngangi fa ale kingo la o kilo a foi pe au te fai atu te le fie mau mea se o ua masangi a ka ule o langa makiva o la o vaisu lea le anga ngo wola mai ai e oi me tau te mamai ma tau ke mamai fua nga me amu ia e nga soi fua mai lungo spungi sidiva e oi malaulau ai oa langa o ke fai ar kala yopu nga o sawa e le se mea e koe fo ia e le se mea ai a mauangi mea fa manguri sua fo iova pa wanga ela fuinga vei fuila o mea ia ila ko kisiri sila mai ai le atauam o mengi le ma se kupe ngalu ai o mea lo fa nei tangata au mai ai a mai tua mo la tu mana onga asiata la ei mai le mama lea la ei mai ai ko o we di ai le sikanga kai sila fie se o to lua le adu me mo se kupe adu ia mea ai fa fetai e tu uai le loto le tangata ma le tangata me fa au le ye la por kalame ya kili ai fa popo i lo au le nga ya la nga ko ke sila mai ke kango ai fa ya tu you know it's an appreciation si ngai kangaka no la to wa fa me halo fa mai ina ia fa ya fo i la to ya ai o fo le ipad le yeah fo ai me sitama pese tau ai Missouri eyo sila fie sunga le ona le winga wala yana te fa ya tu ia le tala au tali ai fo ile so ta i mai Yesu male ale fionga foi mo puao ruinga la fa matalanga e le suia le matala noa ona oni mea e tau fa se e mai ai le soifu fa si fo le mala utala o ye vanga le o ke le ifaya le ngai nga luenga o te le ifaya le nei por kala me mai se tu maur fa maun o te le ifaya ina ia mawai sa umea le ya dawa wa ko sila ku ngele media le leangi te fa ku wala ukala lana isa mo sia matua ai sia mato media na isa mo tato blue wave le sa to sila toy ile to fine to sala ya Hannah Smith an ko sila ku ila ko umai nga fanga ya la auli le mali to wa piko umai luma ele winga la tatala ele fa yanga ruenga le su ese mea ele ai fo ia masa o mea o manga o ia maua mai whainga malo or fast kasi are meo ke manga o ia maua ne atou o te mana o e whaatau nu umar wha maungi o le atua o mea na o tou folofolaina o mea fo i lea e tata longo tuai pawanga a o whaurulunga o makanga ruenga o pūlenga uma o ngā mea e o i mea uma di tonu o le atunu sanga yangi o ifo e kaukua re whainga malo or ngā waiai so ia ko ke fa ngulua so ia to te taula malama ai o ifo fa mo lalo to lo to fa to ese ru mo le tu o to anga sala mo to fa ia tala o fa nga malo fast ai o ifo loa e to tu ai to si e to ai mari o ma ua ia le ai se ki ale mo wa ngai fala
Ani atu. Ai ngai whalawa mga. Pe hai maua ngai whalawa mangai me whapenga i ngai. E le o ia se si o ngau waku o ngongi me maua. Ai se me sili o te fia maua. Ta te fia va ai wa maua tonu le na so ai na tu au. O te fia maua tonu le na itua o le tangata valeina o si leo leo sa sa kingi ya Peniamina. O te fia maua tonu ina po o le o ai tonu sa itua le tangata valeina o le polofesa. O le ai ngā le mau ki fia maua. Ia. Ia taua sa vopopo le ua maua mātou so tainga. Sei fai mako. Ioi. O le amatua tu sei whawhi loa ai. Ia. Le fionga ia fui mapua o tamaita ilo ia. Iau te ilo fui o le tele o tau peki nga ia iai po le tele fui o tau mamate. Ia leanga o le ngu o mamake. O le nuu fui o ite. Ioi, alango ina mauai malo. Ia mo ike nga o make nga matulanga fa pena. Ia o le umawar matou fisota inga. Sei fai fose matou fasoa. E malsunga tamaita ilo ia le fionga ia fui mapua o le fo isa tau sinio le fai ngā balota. Dele alo tātou atunu. Ia mai le tu malo o loto fanga. Ia le ainga pa ia o sa le valasi. Ia whaafela ia tu ilunga o le tātou proklame. Lau fionga ia po lau sunga tamaita ilo ia. Fio mai amatar mai au malo sei fu maua. Yeah, sei fu manuia, ia lange mama i lua a fionga o fonga por kalame le niva engo le afiafi. Ia lau to fa siata, ia ai me se lau fionga lau sunga le ataua. Ia o lua samo, lua fainga tai, mau alulunga. Ia ele o ye sa mātou fa amatalanga ni apale au matanga ai le polo kalame na o le whaatau wa o tangata. Ia ai whaatalofa malofa lau le niva engo le afiafi. Tadi tau fai whaatalofa i leanga le lei o le dua ua ta o tolua fo i tai mama matila whainga. Ia awalo na mātango fie i le nei aso ua uli masao. Le wha moe ua malo lau pati. Ia walanga kako karangoa i vanga wha upwhai. Ia o le ua manu malo le pati ia lau a fionga. E ui e le i tau lau o le wha moe. Ia au te lo ua sili atu lau fia. Ua tau i le tini le vahenga wha upwhai na ave anto ia ilo loto malau wha tō whala i ngai na ia pale mai e tautua sa moa ia mai se fina ngalo. Le a se la ngono le nei taimi e le ngata foi la ina ua mai alfa inga fifininga. A o le nei aso mare wha moe e amata mai e so fina ngalo lau fionga. Ia, whaafitai, lau to whaasia tatu sai mal whaafisili, ia, fia whaapai fo i whaatalufa i le whaafonga anga sa moa o lo maua mali nei polo kalama, ia, sa moa lava i ona tūlanga whaalupe, mai iona o se ia o iona iu, pa ia whaale malo, pa ia whaale anganu, ia, pa ia fo i wha le kālesia, ia sa ngule isa mātou whaamatalanga na ona mātou whaatulou, whaatalofa o ne manu le taimi. E tu sa ia le whawhisili a tonu ele e se lava si au langona, ia, mai lo isi lava tātou au langolango, ia, mai le ngata e sa mone ia whapena atunu umamau. Tanu mai lava le whaai ungo le whainga palota sa tātou tuu i le atua, tu sa ia le mau whaavai ale a ingo le whaatutu i le atua sa mo watasi. Ia le nei watani whaali ali le atua. Mai lava le nā aso e o mai le nei taimi. Ia le sa tātou whaawau le ana pongi, whaawau tālo sanga. Ina ia taunu le aso le nei. Ina ia aloa ia e tu sa i o le tūla whono le whaatauto ina o le tātou a fionga le li pālemia. Ia e tainani o le nā o sui umo le pālemene. So o le langona e a tonu le ese lo mai lo isi lava tangata lango i Samoa nei mātunu i mamau. O le langona tātou te o ifu o tātou tulivai. Ia, maho tātou whaafetai le atua. Awa e tātou te le māsalo. Ana le se anua lana, lona whaatasi mai malana pule whaasosoa i tō whinga ma le soifua ma le ola. Ia tātou te le maua le nei a fiafio le nganga whaafetai, ia ma le vi inga i le umai i le atua malona whaamaoni, malona alofa ia Samoa. Ia e tusa o le whainga malo mataitai wa ia tofi. Malo whaafetai tele lava i le whiringano. O aru le nei aso lau fionga fui mapuawa atu sunga le ataua. E se mai le aso na maliwa i se utama. O se aso mua le nei le malingi telefo i ho uloi mata. I le umi mamai mo antu i Samoa, mo maua fo sunga le ataua. Ia ua umatisi ua whaasoro solo mai mo pepa solo fo ia matu ofisa. Ia, oloi mata o le fia.
o loi mata o le manu malo. A o loi mata o le tali o le atua I te talo. Ina o sau noa le fionga I le au mamalu o le malo I le whaperitania ina o lana malelenga. O malana sau noa ngā whapetai ma whapea mai lana se vaenga o lana sau noa ngā. Now the nation have spoken. Ese au talangona matulanga whapene. Walanga le tele o taimi lau sunga le tamai tailo. Ia tele aina mumu whalo. Fina ngalo tai. Ai tau mia le whaupunga lea. The nation have spoken. Ua tali le tunu. O le nei la aso. Malangona. Ia o le sa e iai le whaatautonga. E me whai ona e whaasoa mai. Wa e se a le pungi roa e se le puni matatonga. Le a se va inga ma se la ngona o tonu atoa o le whaletele. Ai mai se le no fuanga e se ua whai ai. Ma o se whaatautonga winga e se fo ili nei. Wa atoa umaiai me umai o le stu whaalo alo a malu le malo ma le vainga lau tele. Me whai ona e tau mati mai ala ngona sa iai ma vainga I te tonu o le tātou le whaletele ma le mauta tele. Yeah, I don't think I can do justice. I know e me pai ona atua ia te au se whaamatalaina ona o te iloa. Ia e pea me umar soifuanga e tofu ale tangata malana ia story to share. E tu sai o le experience ma le ola ina ma le iai ne yaso mo na whaamoe. So mo au lava ia mai lava I le amatanga o le langona ma le upo e tu mai a te au o le whainga malo a Samoa uma a tangata lau tele a tangata e masani I le tulanga masani o soifuanga e le amana ia I le tele o teimi ona e whaapea I le ingi o nātou tūlanga tau waloa. Ai I le aso le nei sa o iai fo I le whaatautonga le na whai le lua whelua tasi le whale ie, talani o le whale ie. So e tau whaapea nā le langona sa iai, o le mea fo ila ele, it's an occasion where it's a langona ina I o tino. Po le halava le umi e mauai le ola, tu sa o le whaasoa le atua e le ngalo. E te nofo pea ma e toe tu umai yo to relive it to whaamatala I siau whanau o siau whanau le oina e aiai le aso lea le whaatautonga lea ma le au mai ai tonu o se whainga malo I lo lava ia vai o le whainga malo to tofi e lea tua wha uina ona tai ina ia lawe hai Samoa e toe whaata oto I ona whaavai papa o le tala lelei, whaavai papa o le anga nuu. O nei o mai lava I le tae au le nei lena whaatautua ai, I la ua ai, o lo o iai pea si ufafonga whete e nai I lo tātou lalo langi. Ma o lo o watangi ai, le whete e na inga o lo tātou talitonunga wha Samoa ua lo fia I awa o ngā whaakolone. Ma o le fetena inga nao ma whauwhaunga ma filosofia. Lea nā le asole nei I lo vai ma o le mea lawal nā lea sasa wai. Lea tātou te whai mai ai po le whina wai si le whapea mai. E lea anga waa o nei le ini whaai longa I universite. Malea. I la umau o onga nā koloni. O pālangi ana universite. O le Samoa, o lo talitonunga, o le anga waa o le tangata Samoa, o le tō wha la e tausi ai a inga, o le utanga la e whaamaho popo ai, whainga nuu, o le tautua la e whaile e ka le sia, lona winga, o le tofi au afsosoani, o le tofi te a kona toia ina, o le toia ina e whaia upo o le nuu, o le tō wha e whesili iai, le sau whainga I tunu la fioanga. O le universite, o le hanga waa le nā wha Samoa, I lo talitonunga. O nei la male malau la mai tau. Wa au mai wha ali le atua I a tātou le tali le nei aso. I o tātou talitonu lava tātou. O hana mea lofa na mai a tātou o le wha kelisiano male anga nuu. O tātou malo si angana ma o tātou wanga waana. E tātou te whaafolau wai le sao Samoa. Anga iluma o mea papalangi e hao ngā e don't mistake me e hao ngā ai awane I o tātou
na no fo atato ma fa ta hua I fo mea na I loo mea alofa le atua sa tu au mai tu lima tu fufonga yo tato matua e o mai teimi nei I la ula mai tau it's a celebration le aso nei sa fai e atangi ai a tato wanga fa Samoa anga fa le talitonunga fa le kelisiano e oa ila sa fai sei e wali sa pati tangata sa alalanga fia which tu o le whaapalangi masani e whai mai o I wale mamalu leanga ua pisa leanga ua pepese leanga ua wala au ai o la ua uia finau e mamalu lava mea e wha mamalu e tātou ma o le fia le na whai nei ma le patipatinga o le malo fo o le patipatinga ma le fia ma le celebration e atangi ai leanga nua Samoa e tātou te mita pati wala au fia ata ele o se anga nue ele mu e iai teimi e file mu ai ma tātou wha mamalu le tūlanga e le langona se leo ai o le aso le nei o le aso le fia I la ua ubia mai tau o le whaatau tonga ma le occasion le nei aso sa atangi ai a tātou wanga wha Samoa le anga nuu sa atangi ai le whaatau ua o tātou ave le kelisi I le tātou talitonunga wha kelisiano ma o se occasion ma se event sa tau mawhai e o pongi ma wha amao popo ma amana ia inclusive ai tangata uma le ngata I Samoa nei ia ai wha penale lalolangi fafu a wale sa open lunga I le public gallery o ai lava fia o atu le sa open ele masani na wha penale tātou wha tautonga isi uma tau sanga o mawai ia nei umina wasa wha matalanga ai o se langona le na tu sai ma le wha afisilia siata ma le ataua ai le sau no atule e tawana na toi fa popo tu ala la fa fisidi le langa wa o ngatasi ma le vai nga tonu le wa ele o atala ia o le numero valu le sa sau no ai le sunga la o le bali toa o io le pale mia lo na valu o le winga fa le tusi pa ia I lo na fa winga ina a matanga fo ai o le fa sa mo sa o la valia ele pe tau sau no ia lau sunga te mai tai lo ia ua tau fai a vatu ia I male ioenga ia ina ua fa tu la fo ma vai nga fo ia sau no mai le ioe oh la wa ioe kusa o le so me fon tatu fa bet wa ioe o mai male atu no na fai masui e te tonu le malu le la ufio ha sa o le ia pe o le nasa langona o le mea lava ia le tātou te loa o le whainga malo o I lātou sui o le atunu mai o le aso lale nei sa maua le avano o le atunu u lau tele e le ngata e lango o lātou sui a le wasa o whawhai e tutonu o le nofoanga tonu le whai e fono ia wa mauta tau ave o le wai e nofoanga le ai they felt included they felt included, they felt empowered enough. Fa'aleo ai lo lātou leo. Sili mai le whawhetalai tu sai ma le lafo whaatu. People felt included enough. O le māloa, o hao foi o le isi sui, e ui e leo o sui palemene pa, o hao le sui o tangata Samoa, e ana le sui whaipule lai lalo i o ia I oe mai ei lava. Ia te au se mea matamo fie le mea le na, awa o le mena le nau nau mai ai, o se whainga māloa e tū lai mai, ai langona e le 5 se lau, 8 se lau wafi o tangata Samoa e Samoa nei ma le atunu mamau o lo sui le la he or she represents me o ia o lo leo le na o lo atangia I le tangata le la a wanga tau sili ma mea e taua ia te ia pe o se tala atirina o se manatu wha monmole siata Malo fui mo po ese ma tanga fie fo o lau forsanga o le singa me mari sa kawela ofsida lo ropa e masiaka ai o ofsidi moe o fe kongu se ku o ki e lo nganga wa ese ale makamakako ese fo sa fa I kongo o sa winga fa penge o fe kongu se ku nga langonga wo ki e lo nganga apo fe fo se ku nga lo nga wo ki e lo wa ai sa wa ai fo le wa o ki e lo wa ai ko o ki e lo nganga I mea sa ba e kongu nge yaso
ano small moments. Ya te au sa, and so whangatana capture Ai o se tasi o vaenga sa tula ia mua au. O le vaenga lea, o le launga lea fiunga i le laulia mali tua. And ilana launga, true to le mano si anga o le tatu taitai mai lava i le amatanga. I le aima se isi na misi i le whaafitai ma le ama na ia. And especially o tia i le langona o lana whaafitai isi o na whaletua. Malana whaafitai isi ana whanau. Ele nā tia le mwhaintau fia loi mata i le teimi le nā. Awa le tātou te iloa umalava. E le whaingo fie le tūlanga o le awala sa savalia. E o me lava le teimi le nei o le ai eilu tau. I le lumana i fo i a mauti noa. E le uma whaafita hauli mai le al ti apolo e tau mawhai le peti. Mai ai o lona o i si ona whaletua ma si ana whanau. O le lātou li o mawhana whana lea. Le lātou te iloa moni lava le mawhatu o le avenga. And so, whaaleo ele fionga ele alipa le mia lauli ana mali atua le whaafitai si ona whaletua ia mana i ona alo ia ato ne leila vaseti o tātou ele langona ina le mea le la when e anga le lalolangi ma fuli tua mai most times e paula mana o tangata e tutu i o tawhatafa ia mana i o mātua ia mana i o uso mana i o tu whaafine matua ngane so sa o tia ili tulanga le nā o le isi tu sa iesi langona o le vaenga lea in o vai atu au mai lunga le wheelchair o le tu wha ia ale ele nama laina ia people with disability e to tele e tonu le tātou batunu ai o se vaenga fo e masani e le amana ia le fue finau mai pe o lato wa ia tau le fatu a matana ia nei alau ni mo lato so ina o vai atu le tofa ile matua au mai lona wheelchair no mai le langona ia te au talo sia o se whaao sofia lea ma se mea una ia i pea i lato ma whanau ma tupu matamali e ia fianga tu mau e langona ina e mawhaifu ino lato wo o le tūlanga le la tu salava po o le ale tūlanga wo i le maalosi o le tino o na o mai ma mea whaapena o le isi tūlanga sa va ai ai ma langona ai le fia whaanga e tia ina ua vai atu a fio atu i lunga le fionga i le mali atoa ia fionga i sui o le fono sui tofia ia ele nama laina ia o mali fionga i le tui atua ia e mese ia tupota masese e mese le fionga i le mali atoa whapena fo ia le fionga ia tia o sui o le fono sui tofia tama ua mātutua ai o whaululunga fo i o le tātou tūlanga whaaleanga nuu e ina i teimi lenda pe e tau se mai ai le tātou whaamua ma le whaataua o tātou whaatūlangana i le tātou wānofo ai i le anga nuu. Ia ai o le tue sa whai mai o i lātou i luma i le tātou ceremony ma le whaatautonga i ne yaso i a fio atu ma le fionga i le ao le mālo o pe ua mana ia i le sau whainga lea. Ia o le whaamanatu ia tātou o le tātou wanga nuu ma ona whaatūlangana e iai le mafua anga e lei ona whai ai se a e manino ai le me ave i le whaamua, e mauailo tātou mautinoa po ai ave e tūlanga o le whaaloalo, ma o nā e mauai le stability, le tātou te sapi ai mo tātou mita, ia i le vāma e si atunu, o noa tātou whaatūlanga no Samoa, o umana tofi. Ia pe o se whaasoa atu nā, le atau atu sai malenei, bāenga le fiafi. Malo whawtai. O le atatou me i mai wau te loa. E le tei lava tātou teimi tau te whaasoa i langona o le aso ma le wha moe. Ma wa inga lau tele sai ai. Ai o le a tātou tala mea whaasolo. O le ua tali le isi tupua lilo o le vana mamate i ai le to tele o le kāpeneta. Ia wai tātia ia i le pāle mene ua le vana tātou loa mai na ua mai a ia le whaitau ngā alo ia. Ia i la tau ua pale mai a o le kāpeneta. Ia o le ala ua e iai isi sa o la tau mamate i fo isi e matua surprise lava le tūlanga o nisi o tātou matanga ruenga. Ai a tau tele iola iai, lava tu momola o whaafisiri whaaloto i whale. Aso langona o le ua whirifilia
ia o se autuagani tulou le vatagata ia a o le afioga foʻi le sui mamalu o lē foʻi sa matua delele i o e upu matala foʻi e attack mai foʻi na paeaʻiga ma tulaga tatou te lē toe fia manatua ma nituaʻiga foʻi sai ai ae sa leʻi mafai ona puni matagi lana taumafaiga fioga iā toe lupe ase lagona o faaletofafine tulou ina ua i le gata o ia ua taulimaina toe foʻi le tofi a minista o galuega tetele a ua iai la ma le isi pulou fou o ia o le sui palemia mo le amataga o lelei paeaʻiga Ia whaftai mo whafasili ia tonu ele e sesa ulangona ia nei lo isi foi ia a inga o isi foi ua pale tofi minista ia nei aso o le mea mauti noa lava ia tato umalava i le talitanunga o tofinga o mea le atua o le whaonga aina o se vai ia o le whaasinomanga e whaamoe i le atua o le tangata ia langona le whaafetai langona le whaatau vaa ia langona le tulanga fo ila ia ia vi ia le atua ona o le whaonga aina o le au ia wa o le mātou lava ia ma le whale a onga pe ona o ta ua o le mea le nā e le ona le tali lava pe a whaini tu ua inga mana e le tali tonunga o le tetele mai o le tia apolo mana tau mawhainga e whaaleanga e pau lava le tiu te whai o le tangata o le wha maoni tutu mau ma e tali tonu o le atua e whaea ina ma ia au maia le aso o le selenga pe a lulu ma loi mata lulu ma le wha maoni lulu ma le loto wha maangalo so ile nei aso ia atanu si o tina mana yo mātou tau a inga ia inu e fia ia i Samoa atoa ia o le nganga whaaftai le afionga i le palemia e tu sai mana tō finga whaaftai mo le whaatua tuanga ia mai e te talo pea o nei mawalulunga tō finga ia au tangata e whaatau waa so mea umalava whaamoe i le atua o ia ana le tō whaale whaatanga ia e fesoasoa ani se vai ua iai ai o le anganga lena i lenei e fiafi. Ma lo whaaftai, si tasi o tōwhinga na peie te lofo i le tau mate, te le tangata na le isa o aila la tau ma mate. E o ia le atau wale i o au tawhana se fo ila na mate. Ai sa o aila o mate. O le tōwhinga o le minista o le soifo maraloina. Au te ilore to atele uma na yeile taritonunga furisai se ma yeile sunga fo mai doctor Aiono Alekeke Roma. Ia aina o fayatu ya le adawa o lo taritonunga o le minista le wa onga. Ia ai ma sau fa to fala inga I sau fo I fo I social fia. Male a tofinga wa musui ai lo tatou tai ina ia ave ia le matanga ruenga wa onga ia foi se to mai fa le fo mai tulanga o se fo maraloina fa na se no vanga le ia atonu o le tatou te tala noa e tatou tau matematenga sa iai ia wa e pa waltanga tala e sila fia ina tonu le mafu anga ona tofinga le fionga ile li palemia ia atonu o la wa ia va ai ia taluai o le fionga Elena tia le tanga benga wa onga se tanga benga ta ua ile tulanga o le fata tianga e mai se le tatou fata o le life cycle o le tangata soifua o nale ave ia ile tatou poloketi le from womb to the tomb mai le to ala whanau ile tuunga mau ai le nā tia foi e te le alu I tau le whia ngai ma le tatou matanga benga o a onga e mo mia ai le tilo le lei ia mawhai suinga mo mia ina ia se e atu se sila asanga le lei le tatou whaanga solonga o onga the results have not been good la sila fia uma le tanga luenga wa onga te fusi se whai tio mai na to te loa le te sila fia le o te loa we are not in a good place so ila ua uia ba ai o le fionga ia ai ono sa whaumuru ia le tatou universite ia ile isi vaita watu so e ia na malama I tonu le education sector a tonu o se vaenga le na le ua lai ona ia se tofinga ia a tonu e whaongalo na sila fia le na ina ia mawhai ona taimua ai ia ngā luenga mo mia na whai ina ia whaalelea le tatou
tūlanga o aonga, me se lona o te linga, me se le tau mawhainga le shift le tātou approach i le life cycle, inclusive development o tamaititi e awhia le tau mawhatau e awhia le si o manga saunga le mu i tonu le ainga e awhia le potua onga ina ia mautino ai o whanau e tātou te tapu e mau tātou whawhailele ia e lātou te soifua mā loloina i tū uma ina ia ata mamai ma le lei taunu unga o lātou wa o onga. Ia pai o si au ia le nātau mate iai, ia e na o le whiunga lawa i le pāle mia ia le ato anga o le tūlanga. E sa o le lawa ia siata. Sa e waka ko makimakenga, a kaiminga umainga whaalau ko whinga. Seu kusa umako o sa o umame o. Pe o sidi aku le sa o ngai ro mea mafo fo bi. Pe o kusa o ro mea mafo fo bi ai. Fui mpoao, o ese ro felo inga ma Laudia Maria ko ka menga umale le ka ko fainga paloka mase kulanga fo i lumanga i ma kulanga le so swangi kongole o le malo tu sai mal fa vestidi o do vestidi foi lenga fai mai le fet palo ta po pen tanga wela ia o la tatali fo ia la sa felo ai la vale tulanga o tatu tulanga masani ia o la fo ia le la tu Pata atianga ile anga iluma ia atonu se taimi. Ia ona whaailoa le ole tūlanga o le fuafuanga luan mama o le whiunga il pāle mia. Ai o le mātou whaatau wa ia na umale pālo tato e fui nei kona kalate mana i ngā luenga le sāsu e lava le tupe pai ele te suka ma le pili o le vai. Ia le whaaua o i lava a whape i se me ono au ngā ai ono whesoasoani le malo. Ia nā lana o sa ili le se sita mai loa ina i pa nga e tau tuai sa mo ai a fa apia fo i lava e lai tel ele onge tama whanau le atunu ule nei ele ngata i sa mo atunu mamau i tangata i mawhaina la tau tua le atunu o le atani tonunga no winga ia fia lava ava noa e pa nga i tama whanau ia la fo i ia tātou au whainga aluenga lai iai ia o le matawhai o i le anga i luma matofinga ia tātia lawa il whina ngalo al tātou pāle mia ia male mamalo al kāpeneta e ala i se musumusu ngal tātou tapa au sili le langi whaalo al lava Malo, whaatai, o leo te wawa ia tua te lei no utapani whesili mai lunga le tātou a au mai moa. Ko i kiki o wamale lua se furutanga tai e tau whai ko meni mai o te whesili atu. Po o iaiso wha moe nga i le vaenga o le ofisa. Ia walanga le wanga umamai ina ualata ina wha amuta ia le tele o kone karate. Fo i e wha aurulunga o matanga ruenga, puresili, ma vaenga wha pena. E le fofo i la lau sunga le tamaita i loia i nei matanga ruenga ma tofinga wha pena. Ai, e lau arunga e se iarke ro fisili e wha pe mai po iaiso fina ngalo fo i le ofisa o le loia sili. Ia, po tau iaiso fuanga whapena. Ia, le lau wha leo atu fesili ale totele. E, panga o kou, kai kou manga ngā o e whainga fesili o le e oe. Ia, wha leo peala i la fionga le tamaita i loia. O iaise fuanga a maua se a vanoa, whaasara lau a vanoa whapena. O iaise fuanga lau fionga le tamaita i loia. Malo fo penka i o lo fesili. Ia, o le mea mautino lava o le Piona uta ua o ngā luenga whaurulunga mta ngā luenga o lai whakone kalateina o na winga o le process maasani lava a whapia o le whiale tausanga e mai ai e whasalau o ai lava e anga wa o le taimi nei o la utau manatua lai ai o le valu tausanga o le qualification o le anga wa lava lai ai e anga wa ai a tātou whaamasino o le anga wa fo le na o lo tu matamanga mo lo yesili lo no winga o ai umalava e anga wa ai open mo so se alom tama fana o le tunu i sa mo matunu i mamao as mo au ia e alu le me fo ila ele ai se me tula i mai e tatano mo ile atu e mai le fasino manga po fea au ai ele faingo fie o la ulea mau i me sa fainga luenga i ofisa le malo le vem fa ulunga mtanga luenga ma au na le atunu ele se me faingo fie you are a public figure and me umala vete fai me umete fai unga pe faile fai unga ioe e tangia pe faile fai unga le ai e tangia
mai e le afianga o mele na I ainga ma whanau ma me whaapena e le whaingofi. Lona winga ai le I la ai e tilo pe ese me ono au ngā ai ia po la foi filifina ngalo le afionga I le panemia ma le kapeneta wa o la tō e ana le ia tofinga pe a umana follow le process. E le se me fai tō tasi na oa ulfa ai unga ma e le ma fo I le fa ai unga e fai pe a filifili e toi fo I tono le malo ia ono o tūlanga le na ia e le nā tia foi. O totongi ma mea whaapena, ia e le whaingofia e mese le tūlanga o ia le soifuanga ma whaalawelawe ia ma le expectation o tangata o tātou ainga mana ia o vaenga whaintana ai ao atu le nā taimi ia atono o le asila fia lava e mamalu o le atunu o lo tu mai le fesili ia le tūlanga e iaise whaai unga pe a whaape ese me ono au ngā ai e malo o whaaloa lau whaafitai. Malo whaafitai, o le isi whaafisili. E lua ia filifilinga le pei o toi whaate iai e ui e le o ni me fou. Ai pei na ona toi whaate iai I se tū le lei le whaafonga ma le mai mo mai le turu. O le avea o se tamaitai ma sui whakawhitalai o le mota. Ia o le avea o se tamaitai ma sui pāle mia. Ia ile nei lava paia inga ua toe pale mai e whaate toi le tua sa mautasi. Le a se au ngā o tofinga nei mo le sila anga I whaiva o tamaitai ma le anawa o loo tau whaia pēa ina ia whaaleo tele le leo tamaitai te tono o le pāle mene me tūlanga whapena la sila ngona o lau songa tamaitai loia. Tonu ele se sila ngona mai si uma tamaitai ia o tamafu I ala ma whanau teine. Wa o te talitonu so o se sila vai eiso na tua whawhine I eiso na alu tamaitai. Awa ai atu ua a ngai luma o whaamoemoenga manau ta inga mua tātou whanau teine alu tamaitai. Ina ia o lātou maua awa noa o loo maua fui e whanau tama. O le tūlai mai o le mele le ina pe e whinau pe le mele o le pāle mene a Samoa mai e whaia whaai unga ia atangia ia I lātou le tūlanga lau tele o le tātou watunu. Luna winga a whaapea o Samoa I 5% ali I 5% tamaitai. O le aim le nā ma le sini ina ianga waa uma o tātou whanau teine alu tamaitai e whinau le aonga e whinau le tautua whaamatai e whinau le I ngā luenga ina ia o lātou a whai o lātou lea nau ta inga ia vea msui whaipule a la e tau whaingofia le ala ona ua masani le whaatinonga masani le vaai le tūlai o tamaitai I tūlanga tofia whaataita. So ia te au o le avea o tūlanga I le sui pāle mia o tamaitai a tingo teimilo na lua lea le ua tūla I le mea lea I o le avea fo I o tamaitai ma sui whongwhetalai o le teimilo na lua fo I lea ia tamaitai uma mai sio mātou I tūmalo fo ia ana o se mea mitamitai le anganga ma o le mea tālusia e sanga avea I pea ma tūlanga e whaosofia motivate ma inspire ia isi fo ia tamaitai tupuma tamali I tamaitai o tau aveina suafo ainga o lo uno wa I tono I tūmalo ma fioanga ma e kālesia ese ia langona le loto tele whaapeane ai I mawhaina ia ia uanga waa ma so ua o ngā ia o te whesosoani ia I lo I tūmalo whesosoani ai fo I le pāle mene a Samoa ia ma ia o atu lo o tolu o tu o tele atu nisi tamaitai le ngata e tāmomo I le pālota ia whaapena fo I ona whaamanuia ina ia matula I mai tūlanga sui whaipule ia o le nau ta ingana mo so se tina so se tama ia se whanau teine ia malo whaaloa lau whaafitai. Inga ua mai ale whakaukonga ia ma se whalka mawhakanga ngō mai ale saunginga. O la sau mai kau le reactor a kule epa ma whia menga mix wow ma whaipule uma ma pāki pe sa aruakanka e longa kulimangu ma. Whaamadu loa tu loa whionga le atawa. Ia, e tūmu le mea, ia ele mo te reso tataimi e mwhai ei nao tilo po le ale tūlanga. But I'm sure o lana iai fo ila lātou whailoa inga mana yo lātou a inga, na yo lātou a I tū mālo ma e lango. Ia awa, o whātau tō ina fo ile ne yaso e whai masui whai pule o la ua fo I tū mālo. Ele ni to whinga e whape e lava se isi e na te
e le langanaina ia le whaaloalo wa lafo ma ia e tū malo ma o le matafa i oi ina ia mautinua ia e whaawau le tautua e whaawau na ona appreciate ona mana ia ole vea masui faipule ia ole pule ala vale umi o tausanga ai ole e mafua ona ole whaaloalo o lafo ma ia e tupu matamali i o i tū malo pe ona o lato tau veina ia tūlanga tofi. Ole te loe te umi te loe o la ofisiri muri la te loe ai te taifua au te loe i fufua ngā le vang whaile ne fia ai osu e o le to tele ai o se vaenga lea o tele i manino le ofisiri moni lava pe iso malam anga ina ua mai a le vaenga mo le foile le no tolo lau tamila la to ai tonu ua ile fionga ile au malo na mato mai tau umatu lava na tu umuri mai ai ia le fionga sa whapito ia le foi sa avem palmia tausi ma tu umuri ia sa whai atu foi matala walanga ele na marelai na mau tele o marama uma e pau le vaenga tele na o mai tau ina i le fionga le tamai tai pale mi o tu lang foi le e mawalona ia vanoa malo si moko a alu foi le tau mawhata pa ama ia e pei taila e pei a lena ia ila le tūlanga ina ua ia foi le solo fatasi atu ma le fionga le malo. Now, my question is, just to clarify, te le lo foi pe e maua se whaaminonga. Walanga tau tele i mata umalava se whainga whaapea i le pae inga na te nei. Taimi foi le sa vadi mai ai le malo langa nga uma ele ifio mai se whakauko ia ele i maua foi se taimi pe ele this is all new in front of all of us. Ia o si foi paia inga wa mavai aku mau kere va ingi me fa penei ta ilo ia i lau fionga le sa e tono me tanga luenga. But tem fainga e took us through. O le tonu wale nga yo inga le sa fai el tamaita i pale mia foi le ia le umai o le tonu lo na fai le sa ia ba o se parte le na is normal el vaenga le pe solo fatta se toi malao malo ia ona uma foi la ia le na toi a fio tu lea ma toi faila na peisa na whaalo muli ma tulanga whamena. Can you talk us through that mole lava lau fionga? Ia atonu le atoanga o le tali o le mea le ona maua mai le fionga i le whaila o tusi o le fono o lalo o lana jurisdiction o lana vainga le ia i le ceremony lea o la ua uia tau mai tau atu iai ia ona o le matua o le mea maasani lava a tau nuu loa le fionga i le au le malo e a fio atu le pale mia e whaafei loa i o ilona sa ma whaafei au mai i te tonu i le mea o loo iai le ceremony e whaapena i occasions umas i singa fu tu lang whaapena e iai le minsta pe le pale mia e a fio e whaafei loa i o le lona sa i whafo ia ma company ma whaafei au mai tonu o la tau mate ina watupu le mea lea o le mea lina ona o ia o le pale mia tausi la iai le fato a umalo na tiute ina ua wha tautoa alo ia le fionga i le pale mia fo ia o lana ngā ruenga muri lea ia ona mai ai lea ia pe o sia una ia tau mate atu iai lau fionga tau tofa siata Simon Fafsidi Malo whaavitai te lo foi o te lo le tali na ma tango fie foi. Ia o le winga ia mo tato foi le whaafisili. Ia o te lo le whaato whala inga foi le na, ma malu foi le na, o sia na toi whaamanusina whaai u foi le na. Ia e tu sai foi e whaamai ai ma le paia inga, sa ia fita i tunga mai ai foi. Ia le sa whaamai ai nei le tae ona le la. Le ia taua peise si vaenga te toi fasidi ai ta fasidi wa kasile va kan ka kalongo ka fisiringia ia le pada le alpalmia ia manga e panga fai malu fole le wa mai fa kasi wale sa wa pe u fa la vela de solo ai foka ko kula i mai langa pat mun wa ngo me mai la pat mun kai mi ngo mai mala malo pe la fa la vela de solo le al malo ia o le ala vale tūlanga sei ai whaafitai momori wha malo ia o le manatu sa noa ia le o te rola o whaafisiri whai ule a mei peso u whirangalo o e te rangonongo ina le whaapasene ina le taritonunga lea e whaapasene
le leo tina mata maita i tu lou tu tonu le palemene. O lo fsir muri leo ni tatu fa mavaila ia. Ama iso fina ngalo. Ete iyo ina lea tu ai ngā whainga. Ke le ropo o le nata whaarongolongo tu fo i le ina ua manu mele mta upule whape mai o se whato whala inga mai malo au whatasi. Ia matulanga whapena, ia aruai, ia se awhina ngalo. A mai tonu sau whina ngalo o lau sunga loia, sa e ngalua i matanga ruenga mau lunga le malo, e le tau mate fo i o lea o le a whatapena e toe whauauna ngā ruenga mo le whainga malo. E ke iyo inga whapasengi o ngai o kaku kamai kai poro tau tupa. Ia, atanu ole fasili le, e toe fo i lau whaamatalanga na whai atu. O le taiala lava i o malo te mokalasi. O tātou sui o le palemene mai whai atonu mo tātou e ta tau o nā tangia reflect. They should reflect mea uma lava whaatatau i le society o tangata le lātou te puleina, le whai lātou mō lātou taitai, lona winga, a whai o tātou sauwhainga i tuai, a whai o tātou atunuu, e 5% ali, 5% maitai, e iai e mātutua, e iai e, 40, 30 year olds, o matai tūlanga whapena, o le a lava diversity, le itua i o tātou le atunuu, o le aim o le temokalasi, ina ia representative, i te tau o nā tangia whapena, tonu al palemene, ma me whai ai tonu. Ma o le mafuanga le nā lena laina wha ma ite le vaenga lea, e le tau o le temporary special measure. Po o le whainga wha apitua le tū mau, e tau ma whai ai e si itia le leo whai o tamaita i tono le palemene. O na ua onos fultausanga o 5 tausanga talun tātou tutu atasi. Ai le silia i lunga ma le 5, whape 5 tamaita i tono le palemene. In fact, wa amata na alu lalu, ma o le vaenga na laina na whaile, na iei le whaatara ma le whaatou whala inga. E mana o nia na ise whainga whaapitoa, ina ia tau si itia ai le leo tamaitai, ina ne i tuu i le mea masani, business as usual. Aiva ai atu aluatu i waina le ai. Ai o le tūlanga o tūla i mai, o le formula le whai ai, a tono le nā le tūla i mai ia ese ngō whina ngalo. So ia te au, le ua manino wa iai le fuafuanga e toe ilo le formula le whai ai. Awa o le lui tau tele a le tupu tono palemene teimi nei, o le fesili, o le tangata le sau tonu le pasene lea, o le representative oe o ai. E whai oe masui o ai. O tangata umalai tonu o you are there to represent a particular constituency. Ai o tamaita ele e sau whai tonu e ala ele pasene lea. Ele o se sui o le tū malo, le anga ele i filifilia i elo nei tū malo, e se sui whai pule lana filifili. Ele o oe whai o se sui e tamaita, le anga ele i filifilia oe e tamaita. O le fesilita ua lale na ia tea. E a wailo o fina ngalo e te tauna i eise vaenga e sila ai pe fea. Le ale au wala e tauna whai ina ia fesoasoani e si itia le au whai o tamaita e tono le palemene. Ai o le whaatinonga, the how, is where I think e mo o mia ona toe wa iri le ina ia mautinoa o le whaatinonga o le vaenga lea e le umane wa whaina i tātou, le tātou loa whaina le wa iei teimi nei. So a whapupu o te ele awailo o manatu i le whainga o le pasene, ai awailo o vai e te tau ona iei se tūlanga ma se whainga whaavai se tūla fono e una ia ai tamaitai ina ia sili atu na ilo o le wha 5 le iei teimi nei i re numero tamaitai tono palemene. La iei whainga nai whainga isi atu nuu, pe o nusila, na le sila fia le tātou system MMP, whapena ko i fiti, ia o mea nai mwhaina asia, ia pele ao ngā, ia pele se ao ngā mō tātou, ina ia mautinoa e le tau mia pea le tūlanga o le tau mawhai atina matamaitai i tono le palemene, ia ona o isi lave le tātou te sila fia uma lava i tūlanga o tātou whainga whaupwhai, i nei vai tau, ia malo whaala whaftai. Malo whaftai lau fionga fui mapuao. Au te loe te lea o tātou teimi o le mātarasanga vai. Ia whaavanoa mai au teimi pe mana ia fo i pe te ilua vai asu. O le aru, e whaia ia oe ma, whai mai ma tātou nei vaenga fo i nai Samoa, i o a fo ni vaenga ia whea i nei fuafuanga fo i fia whamanino.
ia e whaftai ai lo wa taimi runga tatou proklame ia wau te lole taimi le nei minista ia ua mai ona whatautou o le taimi le nei e le o toi fiava noa mai le nei vai aso i runga o le proklame na le pauar me le ia ina o le fusi lava maainga pa pele ma mamahe ia ma se fei loa ia lantou mata nga luenga ia ona tatou tala me fa solo ai e le tantonunga ia o le amaua lava vanoa e fai ma mata pātu ai i lau fionga ia whaafteitele ia se vaenga whai o te fia sau noa i le nei i tū lai lunga ai meise le toa tele o le tatou wa fia ia wa o lau fionga le wa mua mai lunga o le prokalame na ua mai officially ai le whaatautonga le tatou malo ia sau noa ngai o le tatou whaamavaile maranganga whaaloalo. Le ai lau te whasiata, te ona uta ua i angu fia lavale, au ona e tau soani atu pe ise meo te ono au ngā ai, ia e tu sai ma le polokalame ma le whaafonga anga le ngatai Samoa ia e whaapena ia atu nuu mamau, ia pa marulu atu hoi, la sau mai tau mai o papa se whaamatalanga ma le tau tamali, ia poe level sau tai poto, ia i le tai lava ona atua, ia i li olo na vaa, ia tau ina ia manuia tele fuafuanga e toi lua fionga, ia me tu sai ma le whaanga solongo le neiva, ia son polokalame whai, ia whaaftai tele tu sai ma lo uawa noa. Ma lo whaaftai whaamanuia le tui teimura le fia lo whatele atu whasoifoina. Soifua. Ma lo whaaftai, o lewa mahi ale tatu whaatalitanoanga, ia ma le sunga te ilo ia, ale fionga fui mapuau, Beth o ne semo. Ia, awane mahi ai, o le tatu whaatautonga li atau. Sao le ia, ale, o le maanga ia nge ia so whiwhoringa mai o le kasi ai le isi song fingalo. I le maanga ngō fio le aso a mai se fo ia a wai ai, e le umal maari o le mele ngai pa iei a siaka o le fesiri vole le alfonga whakare o e sa ngomari yoi, ia, o me ia ngā whaipule kari ai. A kawa e kunga le kari renga kari mai, so le wasau a ko, so le kako pikori i le yoi, Sa fa pepe ko kiki fa sa ele sa kingo le moka le. O le me manai ale nana nei. Tau te fia si le fia Samoa. E lei o te le fai atu e tau tā le tili au ai tua matulanga. Ai whaafetai e le ai ma se vaenga na vāo i ai. Le involvement ale tātou watunuu. E tūlanga fo i o lafo. E o i le tō laulonga, pati, me uma. The nation have spoken. The nation have spoken. Yeah. O ka te lola utala. Se o le whainga tonu leo mo whatautonga pe a umapa inga kai kasi. Hare atu. No, maybe why it's every 5 years. Once. Yeah. Every 5 years. Whakua atato alu no se amatanga for what do you think? What do you think tatou fai tau fia se furu wafe le rungo le tatou porkala le aso manatu le aso si le fia fa matai mana ia le tamalea kwa manga ia la ai le winga ai le fa pe fila la watu matua i chia fa farka alo ai e maintain na le malu o le nganga le au fa tau tonga mo le anga i luma mana ia tele ia winga fa o e fira galo ia se no mai le yoe so le e le la longa e ki nganga fai mai ka sui so le ia mele ngolo ai e le se sing fa so va pe ka ngolo isa wai le se sing kali mai le ai tau na ia mamalu me uma wa nga ye kamanga ka ke fa ngoinga se kasi pe lua ia oi foi ole afia kulo oi foi ole afia ki fa ko masanga o nga fi ku kai anana o fa yatu o le mana ia tele. O se toi whaate palea, i whaatautonga. A le fionga i le pale mia, lona valu o le maa lotu to tasio Samoa, a le ngata i le o le fionga i le fonga fitalai. Ia au te lola tato atu mua i le fionga i le li pale mia. O se toi whaate palea, i le taimi o lana whaatautonga, alo ia, i luma o lana fionga i le ama malu o le maa lo. Ea o i foi de si vaenga nga amaka foi nga kaule ko ayoka loi maka. Ea ai usi mai ala whaafonga. Na ona toi whaatepa ma toi whaata se vaenga lea. I le whaatautonga sunga lau den marito.
Tanga wha manuia le atua lau whionga le palimia, lau whionga la uli le male atoa pola te vai posi. O mamana manuia lau nofo inga. O le whaavae o le malo tuto tasi o Samoa, mata upu e tolu sifu mrewha. Tautonga a le palemia. Pau, o la uli e le mali e toa, po la taiva fosi. O na o whiriwhiria, matalia e vea ma palemia ma sui usufono le kabineta. O te tautō i le atua, he ona lona malosi o malawa e whapea. O le autu i nā atu ma le ato toa, i le me silia i lau whamsinonga. I teimi uma e whapea ai o na manaumia ai, lau whaalinga ma lau whautuanga, i lau a fionga i lau mamalu o le malo. Mo le pūlea le lei, o mata upu o le malo tuto atasi o Samoa. Mai o le au le whaia se whaalia po se ala tautino, po o le whaala tua o ia mata upu, e pei o le whelaflofo inga ai le kapeneta, ma komiti, papea le fono whatonu. Ma sa tu ina atu, ma lau tu singa whailoilo, pei tai ia vea uma, o le a vea au, ma se palemia, moni ma le whamaoni. Ia fesoso ni mai le atua ia tea. E se sila tuli atua. E se langona māndia. Te loa o le vaenga tāua i lo loto lela ua whaai poipo whaatasi malangona o tia o le fiafi. Ai me se fo ili tae ona lela. Lena whamanino nei e le tamaita ilo ia. O whainga tonu lava nei. Wha sa mua moni. E uia o tātou o le malo te mokalasi. A o anga tonu a ia ma whainga whaavai. A tātou le wha sa mua. O whailonga ia e whaongaina. O lau tō whaama lau whautanga. O tamali anga. O tō whinga anoa mai e kalisia ma tūlanga uma whapea. Leanga o le whaataua ngai lea o le tausinga i leanga nuu. Matala lelei. Pauaia. Ioi. Leanga o le mawhauwhau whaake mokalasi le mawhauwhaunga. Whakoloni. Whakoloni. Whapapalangi. Lea lai ofi mai ai loa. Ku ese loa kamanga me ngofo au poko mare au le. Ma fau nga fa koloni. Ese le man na yor fa to fala inga sunga tamita ilo yan. Ma ye mo kau. Ma ye yor de. O fa kau konga le ma upur kau konga. Wa kero kai mi. Au inga me vesi la uri. O ke ma fau po ma fau da uri e upur kau konga ngelo ke fa mai la mkanga. Whainga tāia na o ia e lau tautonga pe e sau nei whai whapea whainga lau tautonga. E le whapea u whatu le upulau te whai atu lana na mawhatu ana whi ma te le toi fia tepa. E le toi tala noa nisi ni leanga ole. A o mea ia na te tupu ana le la. Langa lewa e sau noa tonu le ataua. A tonu o le mafuanga fo i lea e le nofo fale sa tu ia maa ma e whaata ua ina lau whatautonga. Leanga pia te sau e whaata e ta e alunga e whaata alunga i vai. Le lai sau ngoa ngei sunga le ataua. Kalo sia ai manatua. Upu o le tautonga. O a mionga tau o loa ma le tautonga o le whamaoni. I tofi ma le avea yon taitai. Ai a whapea lai whapea le whaingor kaukonga. Toi whafonga mai lai whaingor kaukonga ara. Ioi. Ai lai le pule. Ai ua le vai na tonu lava le atu ono. Le na su mai ai matui le epa. Ia e mai se foi. Le wingo la titala. No aso fia whaalongo longo i upo le tautinonga le to ina.
Ai whaafonga mai whai la sa moe ko inga kau konga lai. Pes ko ngā ka wale le whai. Ia, si whaafonga mai, pole anu nganga, pole ale nganga i te maua. Mai le tautonga e whai mai le loto. Ma le tautonga e se ala u whaarongolongo. Pe ora kimu ka moe. Ia, toi whaafonga mai lai ai. Tulo au tau lunga tuspaia, ma whai tau tonga ma tau sua for sus fono la vaia. Whai tau lo. Oh, yala le pone rifoni ya yafi. O tau tino le tua e ona malosi malapa. E au whamaoni me tau tua. Ima, tonu, le tunu whamaoni, malotu to tasi Samoa. Ala au wha, tau nuina, ma te tau. Ai ma whamaoni o tuti. E ai o sus fono pa mene Samoa. So sang mai le tua ya ta. Ya, sai ni lo au le vaenga o lo iaile. Te sai ni, sus fono. Ya, ma fio mo lau tuspaia. Fai tau o tele ai ni whamangalonga bono mana. Ia. Ia le ngā. Asi sila mai la sa moe ko inga whakaukonga ia. Whainga tā lana e toi manatua leo o tutu mar whaatau waina. Mō lau sa vadinga. Pea whapeor whainga le borku unga ai. Pere ma manu langa. Ia ka kere ko ka ngoi. No, magora issue. It's an issue. E nano whai atu. O le mo te vai le ia tunga. O le whatau tō mai ai ma le ngoa matua ia ale. Le whatau tō mai. Surely o ke longa anga le o se whatau tonga po o se foi le o se sauninga mamalu maro ia mai te tau ona a e mau ki ngoa o le a makamua mua va aleanga foi se kara le whikau ia ale i. Saurau tare atu. E mau ki ngoa. Mai mau ti noa lava. E ta ofi e whonga whitalai. Wal koe ngā mea lea koe a wala ngā e manatua. Wala ti ale to ole tai. E se manu e whape mara whonga whikalai. Se pio mea kamei. Whakari. Koe a maka. Koe a maka. Whai whakasi. O le si mea ka ua kere la wai asiaka. O le kaimia whakau konga hoi. O maaru ngā kamarangu spaia. E kilo kuspaia kau koe lunga. Aru maawe pani. Ok, vai ole tunga fau kasia le ngang ufe ku. Wa matua I le la ngona le leo sko ingo kuila epa. Ne longo le. Kaka we fai ku nga ya so ai fai sa fai ku nga ba avo nga ya so. Yo nga pet mama ya mane wa iku aku. Ai ko ingo le wa sa. Fatu wa umane ya na lela on to la man ya le la ngona ho ile le ka gasera e so mai merka mano ola ya e tau te talie ai langa na fata wa lo to la usau noanga o le manga ngai o upu fa kaukonga ai ka lo sia ai o loko malangonga o ka kauko ya ale la nan o fatu e fanga tana o le loto pe a fa fata alo matulanga foi lele ia uyo lea. Ia. Tati ai le tangata ia le whaingola na whatau tonga. Peila ole me foi le te sau noa ia runga kamarakuspa ia soli. Whai la ole whainga leo whakaukonga uma. E uma ama eru mrau kuspa ia. Penge ua luas furu kuspa ia kuilepa. Le la greka cargo e mere ka kikiro ko yang la. Ia. Wa afer whainga le uma ama eru mrau kuspa ia. Soli. Kiro la oi. Na paula langa le tau suesi na me vo ile le maua mai sina ta mea mai o. Pa le ala foko a maua se meu ke manga o. Ya, se pinge fa mau. Le ala foko a o maua sa o ala se mea. E si e tua. Kwa fa welfare kuspa ia. A fa yo ye se sui o tele ne o tuspa ia fa. Kuspa fa ka ku. Fa mo e gere manga kuspa ia ia le la ia rufa me ai. Kamare ko ru. Kamare na fa o runga ro a. Ia, tama fa to ea. Ele mo sin kasi stui fa mo. A fa koi. Fero ro foi ngai. Pe ngare limba ya nga. O ngare limba ngusi ia wa kufa. Ia, fia me pe. O fia me le. Pe su limba. Ma o mela singa ukasi ya. Mo mo. Le pega no anga lo como le. Ya. O se vai ngale le fatu tonga le fionga le fo te lai.
E o tatou run through. E nei vai nga mo o tofo ia sa whainga ruenga mo suai. E au lei runga le tatou live lunga le tatou tau te ia ema le Blue TV. Ai o se toi whatepa lea. E le taimi na whaia ai le whatau tonga. E ale fionga le whonga fita lei o mota le tō wha au pa au alo i ta fua muripola. Mo le whaatinoina, o le tautonga lau fionga i le whonga whitalai, tā pāina ia tūlo ao tau mtau i lunga le tuspa ia, whai tau upu o lau tautonga. O te tautō i le atua e ona le manusi u malapa. O au au a pāu muripola alo i tafua muripola. O te tautō i le atua e ona le malosi u malapa. O le au whamaoni ma tau aveina tonu le lotonu whamaoni i le malo tu tō tasi o Samoa. Ma o le au whataunuina ma le tatau ai ma le whamaoni o utiute e ave ai o se sui sufono ma fufonga fetalai o le pale mene o Samoa. Ia pesoa soani mai le atua ia te au. Ia lena. O le kasinge vanga ka ua la vor sanginga ngala. O le kulai mar fonga whakalai. Pei wa lewa ngai il kofi. Oh, mai ska paki fonga vitalai. Pei wa lewa ngai il kofinga le. Ele fa pe mati tau fa ya tu ona o sunga lau de mali toa. Ia, ele tau fa fluina. Ia. Ai faile matala lea. O lau to fa au pa au alo te fua muripola. Se o fa malo fa yo le faiva. Eoi, fa malo fa yo le faiva. Ele te wilo a. Eoi, ele te wilo vai folau ele te wilo fo ita matau sala. E te se ei lava fo ile no foa wa leva na ingoa le no foa. Wa leva fo. Ia ona fianga ngana faitolo le tulanga fo i o lau tau tua male. Sao fa ia kua. Sao wa le fa to fa la inga o flow le ise kau ko ai. Ni ai se me pei lava se fong fkare fo le se wa fia kau sango. Eoi. O sao fa. Ah. Kasi nga va nga malu wa o langa part nga play e fa a ko nga ma ngai o le o sao inga. Kasi nge kasi fo ngai va nga le fa kau ko nga sa o lango nga le ma ngai o sao inga. E kai fo le nga pe le o fesidia kula malo e mai ya kau o pawa o me uma ya ki nga ke fa foi ngai le moka. Ai sa ngo me fo le la malo la ko mo ku mai mo tu watu mo ku aku ya ki e se le man nei o le vaenga le te o le line of authority. Yeah. E se le maka uki o le vaenga wai mana tua mai. O te loeti e te ioi whaatasi maua. O le whakaukonga mua le o ke leini mea foi le well organized. Ma ni vaenga manino i lau sila ma mai moanga ma matou foi mata matatu. Na le wingola utala. Awalanga e mo i whakaukonga nge angei. I le pa ingo lo firu tasi. Ia nga makua le maukongu le lei ono le tele o le mu falo le o aku isi ke e isi ia pe foi le ia se a toanga o se fa kaukonga le ngai o le wa atoa ai u tupe le fafao pe le upu le tunu a to tupe le fala pe le tala le tau fonga o le winga la ta fa matalanga le me foi le o le vave nga sui ma me ese o le power pe wa bakule le power voi ka pe le foi elia le nga belang ya kala kulong off alula ia mo e seia ia mai pe e tai pe se vai nga foi le o le tangata sa ia wa mali wa ese ia ai me ile a to se sila na lela na tatia o mar malo si anga o le motofono ile a o le malo kasi arka ngaka nga mo mia ona
foi le fa wina le au malo o nga sauro le kanga e fai umanga ar fa ka ko ngois nga ole fon fitala e vai nga uma se e lo i mata no fo mala fo tau le malolo ma ta pua i le au malo ia ai fai lo fai ngar ka mai ki ai ngar kai ku yor ko o lo kom ele ko o delegation of power male delegation of authority o mo kwa aru la malo ma ko afile mo o la manguir mo sauare sau ngar ka malo flow lele le wo inga tu no fo yo sui mamat ya malo fai yo le faiva sanga yane ayo le tai lau to fa au apa au lau fionga e le fonga o le fono vitalai o le mota fono fai tu la fono au samo ta ngata lau la au e pei o le tala fai ele le mavaenga ele le to masanga iyo ia ma ia lau lola i tu langa uma au wau fai va malo utu le selefu wa le to fa ma lau fa auto tanga apo mau ya awa le tamali anga ma le fa tu ba wino le malu le fo nga nga pronounce ka maloa se e ilonga fo la lo mo si mering fa ko nguru ya sa kinge va ava tu lo to no ma le meis le to o lo to ai le pulenga ato fa ka okolo ia ai si va kaufa i lor ka mahalo ia ngo faiva mane me ye lo ko ngol moka ese ka wera vai o le meis mo ngo fo kala pe pa me ye lo o le a le tau mate o le a o tato va ai se au va a malosi au va a filifilia loto tele ma loto toa ai ta au i lo lato fa maoni e fai ai ngaruenga le o ko sila e le ko e vale ku lima le pui ngor mota le ataua le anga o le o to fia ai le to ya e to sia le file mu vai atu lo to lo i pou malo pa ia fo yo ai ngai le tai le suatu le ataua e le to e ta pepe a pe nga vale sisi ia pe tau fa tau ba tau fo isis le anga o le to o le fer fani o le to a malele ia e tau sia le file mu o me uma no winga tele manu o le asanga iane ia awale dai mi fo ie a matadi ai faiva ia o le fionga le fon fitalai e le tau mate le malosi fo i o le tu la au ale sui fon fitalai sanga iane ai o le taila o fionga avamsanga ya awa fo i lo lua va se lua ma le lua nga luenga i tau so fatas ma ka ngo fiela ile akare ko e fo i mai ya kare fo i mai o le marusi la nga le la i kongo le moka ma kofo se si e fai pure ve se la kala ma tu fo i la o le tangata le ua pare mia o le tangata o la na va ia o le tua o vi inga o le tua o le talo o le pesi so e le mafai ona to ya se mafai ona to ave seina le ato Yesu le nga lofa ya matonu o le motofono le atunu ia wa te loa o le to amatalia i o le fono o so samo te loa no to fa me mai i le tulanga i le tate wa le te vava ya tu e to tau ofia to vava no tau ofia ya to fa fo i mai i officialitate pe fa pena o tu la vai le mai ona to fa fo wina ya mafaya nga ruenga fa le leia ya o le motofono i te fau ale atu le wo nginga ruenga ya o le ia le nga kongua o je lowa te mi fa la le nei ya la nga la wa tau fo ona te lo le tau ofia fono wi tonu le motofono o se toi faa e mole a i to finga minister mo o ele sa MC a mai le taia ona le la ile to laulawina ia o minister ia o te lola o kanga ko laulawa ko pe fa pe na te wale mo wale vaenga le misa to laulawa ile sunga la o le mali toa po le fionga ile li pa le mia
lana ka peneta ia ai lewa ia te ulelisi o luma o matanga ruenga o lea ua ilalo le vainga ale fionga i le li pale mia e au fi ai le ofisa o le pale mia ofisa o le vai fafo ofisa o le loia sili ofisa o sulufainga o le komisi e la tau te toe liuliuina tu la fono po le law reform. O le matanga ruenga o ngā ruenga le malo PSC. Po tangata whai ngā ruenga le malo. Ma le matanga ruenga o leo leo. Matanga ruenga o leo leo. E sa tau tu fasiri ai po ai ia le minista le ua tau silsila mai ai. Ia o le nā ua i lalo uma. O le puleanga a le fionga i le li pa le mia sunga le au le mali e toa le utea po la te iwa fosi. O le minista lango mo matanga ruenga nei o le fionga i a vui i inga sione. O ia o le minista lango mo matanga ruenga o lo va ia le fionga i le pa le mia. O le sui pale mia, o le fionga ia te lupe po murinuku o ne semo. O le sui pale mia lea, e a mata atu le taimire nei, se ia pa ia le lua afe lua se fulu ma le valu. O ia o lo le atau aveina matanga ruena nei, ngā ruenga te tele ale malo. Ministry of Works, Transport and Infrastructure. Lono winga o le fionga ia po murinuku o ia o le sui pale mia mua o le sui pale mia lona lua ia e lua i sui pale mia o le fionga ia muripola ana rosa ale murio Ministry of Finance, Ministry of Public Enterprise o ia foi o le minister o tupe ia tatou fasolo o lana sui minister. Now, a tatou wo i le fionga ia oi foi koe lupe o le sui minista o ngā ruenga o taitu ave ka mole ala kaua. O le sui minista o tupe o le tama foi o le ala taua asia tata foi tafu. Tatou se mai le matanga ruenga o a onga ma nganuu. O le minista o filifilia mo le minista o a onga ma nganuu o ai ono Dr. Alec Ekeroma ioe. O lana minista lango o le tofa ia le atinganga lawina. O le minista o whaamasinonga o le tofa fesolai a pulu tuinga mala a o lana minista lango o le fionga ia sala Paulo. O le minista o fiso o tainga teknolosi po telecommunications o le fionga ia anga seata vale lio peto. O lana minista lango po le sui minista o le fionga ia leilua sangato. Tato o mai le minista o tiute. Ia kama fui lele kere nga sao koi fui le aisa. Pe afa whaingo fie mo oe. Minista o tiute lea ua filifili ai le fitalainga ia masina lupe makesi. O lana minista lango o le fionga i le li o le tu la vea lau folasa Solomona. O le minista o si o manga. O le afionga i le tamaitai minista ia seve a anapu tei. O lana minista lango o le afionga ia taufua Edmund taufua. O le minista o whaatoanga whainga whaiva ai maise o suesuenga whaasai nisi. O le afionga ia fuimono mai avatito. O lana minista lango o le afionga ia aio luputea Tony. O le isi minista o le minista o whanua ai maise o puna oa whaale natura. Land and Natural Resources. O le afionga ia fuisala lilo. Tuu.
o le minista lango o le fionga i le tama matua i atea pe ato. O le isi minista o le minista o taalonga i a mese fo i o malolonga. O le fionga i le awa of soswani i a sewa muli fasi toma. O le minista lango o taalonga o le tofa i le tula fale li i fiu fa o le tane Bonifacio Vasa. O le isi minista o le minista o tina matamaitai. Nuu maanga fisotai. O leo filifili ai le sunga yaru filufi. Ai mo le urua i taimi po o se taimi wal talu maina leva. Fato a pale lea mau o leo se tofi minista ya noa maa. Moe faa wo Julius lea ua filifilia e fai ma minista o tina matamaitai. O lana minista lango o le fionga i a tila fono hanta. O le minista e se furutolu ai a tātou minista o pisi nisi ala manuia malaipa. O lea ua se mai ai le sunga i a fata Ryan. O lana minista lango o le fionga i a ami tuanai. Malolo. O le matanga ruenga po le minista se furu ma le wha ai fionga i minista. O le minista leo le soifua malolo ina. Lea ua filifili ai le tofa va ao fupo. Ia o le sui minista po lana minista lango o le fionga i le ingoa metua ale vena ale. Ia ma le tātou minista se furu lima i tātou minista. O le minista ma tanga ruenga o tupe maua. Ai maise o fisa o sue tusi. O le afo auditor. O le afionga i a paunga te o matavui tala le lei paunga. O kako mingi skanga ma tatou minista lango a wala u whaafonga maua Samoa. Ia e makaukia. Ia mo o e la lea e matua seki ar kako ka pingeka. Ia. E keringi si makanadona ke longa ai kofkunga i mulmuli ilalo swimming ska, ia swimming ska. Ole si me tanga ruenga leo te leo vai atu. E ta ilo te ua misi la vai atea. Ona ele yo mai se official lango leo o no te lava na fa mo maule te mina. Ole matanga ruenga o turisi. Ia. Whainga parok. Ia ma le official whainga palota o le matanga ruenga o valili. Ia. Ma le tualanga ese mai le malai valili. O le malai valili ia ilalo ngā ruenga. Samoa Airways. O le matanga ruenga e pulea valili. Savili. Samoa Airways. Ia mawa. Ia o tasila le na vainga te ua misi ia maua. Ia te fua e fesili mai ai. Ia whaio e sirafia. Ia o le na ia whai fo ia. Se teimi ia ona toe whaailoa diri lea. Ia ona seki fo ila ia. O lau tala fi whai atu ana nei le press conference le na whai le ataua. Te lo fwina e mai moa mai ai. Wa makua iku i fesili lava e whai fesili anga ngei. Ia kokongi o kanga ka whai ngā ruenga. O lele ia ele i pongi sāre ngō whai. Ia ole. Ala fesili nai lau. O sili wha ma lea wa o mga mo lewa ka kokalongoa ele i pākeki wo try up. Ele ma whai o ngā ioi se mea si i wāngā o pāsia pākeki. Ia ale whaka walau le whainga ngō whainga fōle. Ia la kola ia oro fasea o me se me mari e fasea ngole ele la observa fasea ye ai le o la komiska ma la kopule fasea ye o ba ki le la fo o le fasea observa pe foringa le la vali mal melo ka fale ai ka ngoma ma la mole ele e se ka ya ole por mo foi ole me tonu lava le nei ole tau mafai lava e tau ai lava ia mate tulo le te fatu sa waka o lele i sao mai lava i tutonu. Ai mana o lava ina ia kili loa. Wa umo no whasa tau loa e rwhai ngā malo a olo lo mara wha tau tonga. Kuskusinga ngus pepangi o observa.
tasi le nei nusi pepa ua matua i laua lunga le tūlanga o le ese o mea a vatu e tangata ese mea e o tusi mai whawhekai ua mawhai o na tau whapipi ia le la auri le mali e toa i a tau tusinga No choice. wafo mo leiso tau arofanga mo leiso tau arofanga wa fosi uma o kou ka kusi i lalo ki ngalo tau loto tau te le mana na o iai pa u sari apa i oranga ngana ta maiti sari stonati iyo e a or tala e o te whai atu ana nei le wa o lava kau ku i fesili sili o isi fesili au ke vai a kua sole e koe kali ai o e au fesili E mo fisi koe kasi. ora e koe whai a kua kali Mena ka olfi poko. Afuela. Ole si le toi ngā mele. Ta te whai atua. Tu sa ole si fo itangata wa vea le whapea ua molewa le. Le ngā ruenga. O nā latua le malo na mawhau o ia. Ai ngalo ia oi. E te ilora utala. Wa makua ki ngā kalinga o ka ngaka i koufisi so. Ioi. O la utala le nā whai atu. O le mea kaunga sila fia sa mo mkanga renga po ai lau mkanga renga malo lai a me se foi la ko sa nga lu ke me fenga palo e le fa pe o le se kupe sa mo o le mo kwa ke le o kupe sa mo lai pa wa me la ka fa pula fo ngal pa si o pa ke ya mo mo ko kongi po fa ngi ma singa back pay mo ko kupe o ko ke fa sa le fa ko ele se ka ya o le ka ko fenga malo Ole si vai nga ole le i whaia mpasi al tara le tupi. Whato le i tō lau lau. Ale wo oso ngi fesili. Whamai, e a whai nai la tau forfolanga i ala a whai. Ole ale mea la a whai nga au le eko ke sila sila. Ka fio lai. Oso atu ma le wha fesili le si mai ta ile na oso atu nei. Whamai o le ma ua i tala. Whamai o le ma ua. Ora kenge lea. O le tasi le nei matua. Ili tata telele il fast. Tasi le tanga tau telo foi e le tau mate a le tau wilo ta fiola e ta fefe. Ai o kelingi. Ni fake pages o kami solo mai ngi mau kanga. Wa foi ta te vai tu nga ale tali o la tu mana o fesidi i mela manga o nga le fa sa unu fa pena. Fa mai le fa ngor fesidi. Ele na o le wa mau mai tala o akala. Oi foi ka. O ka ngaka e whaia kala ia. O ka ngaka ngai whai kai le lau le mai. O tau. Ko sa lewa ko ua koe wha leo. A tau whisili. Wha mai. Ia o lewa wha pia mai ranga o le nama lai no le wha atali o morianga. Ai pe o lewa e toi alu e te minista o leo ina ia e tango ia ve ese ia o ele pule. Whai ai. Ai wha pia e sa o le ala ko whau inga mai. A ole ka ngofia ka usa o kuila e pai o ngafasala lunga ia. Ai ala tu fua fa ala wa itele. Mele le ala ina tu puri pisa mara vevesi. Ole watu fa ala wa itele. Tango e ka usa o le ka ngaka maua mai lau sos ka usa o. Ka fa pe o fa mai le misio pe fa pe mai ku le epa pe fa pe. Pe ole na manino al tala tu le epa. Ole mele le te nau ia. Fesili fa penga. A ole fa mai. Ia ole ai nginga i lungo penga ta fa ilang. Hey. E kau solo musa ya o koure kou whaalea o ngā inga whamea o rupenga ka whailangi ea mama. Ara ala me kou kio ai ave ngā la pisi o ripare mia whako awha kau kou rei a kose fia i kula. Ia, mana iare sau noa ngā le fio ngā rei pare mia na avi ai. O e kire o whako kou kio mai e kau ke au ma kou fia le lei mai fua. O le vāvāla laka o kako so kanga. Paule mea. Ia o e li poki sa o mea whaiaku. Ioi. O e li poki sa o a mei fa yak. E ngoli si kama mosi le ngau songa fisiri. Ai so fisiri mai. E moi no wingor por le o fa no gisanga o mei nga fa mai por kalamea. Ale si tau fa aleanga. Me ka fa aleanga. Me tonu le tau fa aleanga le ye kama le o kangaka. E le o tatu fa tu balanga le o uma wa tur fa inga malo. Ia ale la mole ya lu fisiri. Pe mo inga a fa menga ave o le fa mai inga ngase nga ko fo mai. Really? Olo wata mai la lea sa o ai lai titi.
e la ititi asi nei tamai titi wo o a i vae ngai le o ye ni fesili tu lo wa le ngana mar fa fomo e wa fesili ses a o le mai tau atu e tonu fare tu lo wa tonu fare ta ele o lo mota o fel tonu le fale le te ta ele te fa malu e wa nga la ku se sio la ulai ke fesili se fesili nga mongia ku lo sa mo ma le va ale wo to te va vai tu ai wo pe o tangata mo i songi ma le tamo mo e fo ilele fa tu mu vale ai fo le mo le angi me ka o le amangi me angoa iyo mana ya fisili ai singa pe ngar kasi fisili nga na fisili tu ai se fisili ano au isi me uma nga or fa mai mo kai mi me vo ilele va pe ya pa war me ya mo o lu mol par mia ia wo lu mole o ia le no se ko finga mai nga le la i media ke li vai ki ia tenor sap ta lo fai la ka fo ngi sui sap ma ko le le pa ki ko ko fu pa ki ma la ko sui ta lo fai ia ole amatua tu le fatu tasile le na o te fa tu langa o te vai tu nga yana i tu singa me ia o the best tar sia ia io e mo wai se me a nga ma se me tau ia wa le nga le a umalone sa wi luma la firo fake pages ma me fa pena ai manongi mai ali tala no ai manu sua ile tulanga ole vai nga fai ole nei fi le atau ma por kalame ia ai manatu fo ile i fa si fo fa mai a ia le maua tautua ia me se fo ia ula vaia na la fo ile le vanoa ele sunga le atau e las fanga o is kas fanga o ngai misi ke wa o ko se ko ia o ia misi ri ka ro ilo o isita aso fanau se va ya tu po le ale le aso fanau fa mo le vale sa tu inatu ya se ka va ya kula so fangau ya se tau tilo tulanga o tumu fo ile messenger la tu ya ko fa ya rule ako ila lo mane aso fangau nga ya ole aso fanau so kikiro ku di ya wa lunga le aso fanau ole aso fanau ole tama ita ile so kikiro ko la fine ole tasi ole alo fo ole tatu sponsor mai Australia a lusi ka ko sponsor le ko ia e misala nga wa le vanga fo ku le ka ko wa tatu wa ya se ita wa va ya tu lana le fi faila utala ai le faina fai ngoyo ko mai lima ile ai ole aso fanau ole afine ole sunga ia faufo ole ngor kengi o kafu pehau mai mona wala foi panapa mana tuala ngai afa ia afa tonga ia tu taile ke ro ke su mo la sunga misa ia ole atonga olona fia ka usanga ile so ya se o mo ko su ko vai mele le tero me walu le mafo faua but anyway se fa tu la utala ai le fa mai el por kala me le vanga le fiafi ya o se ava no le fo ile nei fa ya tu isina utala winga ile mai ai fo yo le fainga palota ma tu langa uma ya o le uto i tua polima wa mai a tatu faiva o le alava le tuaiga ofe sa fagota mai ai le tautai latou ia pe sa e seu le matila pe sa e tatā i le ofe loa o lea ua faasifo a tatou foe ua faatili mea le seuga la lafu foʻifoe o le savili a o le ua taʻoto le aupeau ua toʻa foʻi i le tai e pei o le tala i le suafa o le tamaana ia le faatautaiga ma le taʻatiuga sa feagai ma lo tatou atunuu a o ala i le kaimi e tatou te oa i malae ina ia faamanino le atunuu ma sufi le finagalo le atunuu ina ia manino ma malamalama i le mau tauave ae maise o lou talitonuga e saʻili le amiotonu a le atua
a whaia ua uma. O ngā whai mai leo upo le atunu, e whai le taalonga leo le tanga tia. A mae a ngei o ngā kāki a le a kanga ki a. O na whaata atitia leo ti ai panga. Ai seu mai whale se i whai se malolonga. O tangata ia sa mai moa ma tā pua i o le lātou ngarua ngai whai e tu ia le muri o le papanga. E a fua i o ngā maua le upo le atunu. O le tu ia muri papanga. Ai a mai ala ua whaaka akikia ki a ai o maile au kaki a se i whai se malolonga. Wa a asa le la. O na whamaile o tala le atunu. O le a whaata o to iei pāanga ti a o le tautianga. Pe o le tala i whaasare leanga. Le ale winga o la o whaamatalanga. O le u whaatu le whainga malo. O le u whailatu le matawhanga e pe o le tala i le tonga e tausi le ainga sa tanga loala. O le u whaatu masisi le fua. O le manu malo. Ua maua le whainga malo mo Samoa. E ele tali tonunga o Asiata. Tātou whaia lea mo tātou walai malo lea taua. O ai uma e sa tia o tau finangalo mo tau le fia ua le tau manuia ma le tau manu lau vaenga wha upu whai. E le o le unga leo le lalolangi na fuafoa e le tua. Aua e te avetinoina, aua e te whaatotoina u whaiva. Aua fo e te ave leanga ina le unga wa iai le tātou whai ngā whiriwhiri ngā le atunu. Leanga upu e masania i e le mua umani wa ase lua. Ai ore ngā ruenga ia ma le prokalame le tau tai ae ma le tau sufina o fina ngaro ma le wha amanam ino le atunu. Paua ngā ruenga ma le i akau. Ai make le io e tongi ni tupe ina ia palota se si le fast. O le ale wingo le dala le uti tau whai atua. Pui pui le leilo o loto. Whaatoa fi maalia lo loto. O le ale unga waiai, tātou whaia lea mo tātou walai malo. O ai fo ie sa whaatau ma te tau mai. O ai fo ie sa whaasanga tau mai. E le toe whaasanga tu asiata, malhi ataua ma le tau te ia e au tau. HRPP. Ana le lainga wa umanga whakau koa i le fast. Na umai fo ina. Se nau nau e toe whaasangatu. Mongi am wha maungi lau kala. Wa umai ngase koe fia whaasangatu o le tau te ia e leia le winga o le whamatalanga. O a umanisia tau me toe whai. O le tau ai a te tau le nā. Le ua le eise sap. Na o nei tutu atasi. A o le focus a toa o le porokalame from tomorrow onwards. O le ama whaasanga i le whainga malo. E avele mātu alalo, e avele mā whaamanatu, ma mātilo tilo i manuia lau tele. Ai maise, o le tuituina, o le ami o tonu na mafuai. O na sātia o mā uata malianga. Ma tele mai a tautala. O umar rue ngarkangaka. Ai o la utala lea. O le awhaalia le mana o le tua. Lau sunga lau le mali toa. Sanga iane ai o le tai o umamana. Awane i sengo lau silsila. Awange i sengia mauli o lau tofa. Awane i avea lau whaafonga. Awa foina i se tia i le malu o le teitai au. Ai i whaia le finangalo moni o le tua. Na afuai. O na filifili o e te teita. O mea uma na tau alanga o le a se ile a i lona taimi te tau. Ai te tau fui o na whai le paia inga le nei. O le sailinga o le hit and run tasi lea mata upu lau walunga. O le sailinga o le na tangata valina le polofesa lea tasi lea mata upu e te tau na maua uma within le paia inga le nei. O le tangata valina o le sunga le malo manisia manisia o whaalave lave wa levan te tau na soelo nami o tonu e te tau ele te tau o nau tau sanga leanga o Samoa tulo sita mai witi ai lunga
o le whaafanua o le lalulangi. Fuala au whasaina o le tūlanga i sawaina o tamaitai. Pule le uma. O a uma me whapena le ngaoi ma le whao mea. Le kalepe whale. Vaenga la ua lunga ia. O le atatou pale whiangai ma te tuitu iatu ma wha manatu. Ta mau a inga lau tele o le atunu. Tau o le soifuanga. Poloketi 2 miliona tala. 2 miliona. Ia, ai mai se oisi ma le soifua maloloina. A oa onga ia sitia. Ma vaenga mo le manuia lau tele o Samoa. O le atatou whiangai mo le nei 5 tausanga. O le manga ruenga fatasi ai maisi au soa whasalalau. O le tau longolongo le anga upo le tusi. E tupu le whātua tua i le tau longolongo. A whiane leo sautala. I la tau na awhia o tau whingalo. O tau foi o tau te paanga fatasi. A inga wo mai masani le ataua. Ma o tau foi o ia whātua e se atu. Ioi. E anga uwhaiak. O le ase se o le whaasoa. O le a se upu fo ia a siata wa le tau tamali. Ia. E tonu ale tangata i ona manatu. Ai o le finangalo le tua. O le tali ale nao mea umata tau te sufi le nei soifuanga. Ia o le hafo i la sa tau sila mai. Ia o le hafo i se vaenga ua pa o papa i la tau sila. Ia malia whenua. E le mua umani va a selua. Ai a whaifo i ua a noa sa ma upu ua whaafafonga i le atunu u le mātau longolongo ma ua urufia i loto le atunu u la tau te whaia. A whaila i se ia whaasala ma ua i le tua. Ai a whai e moni mwha maoni e tau talaso le ingoa i po asiata. O le aho tau vaia i mea ia o le asau i lunga. E sau lava fo il taimi le tua fa mai tala le apostolo Paulo. O te le tautala ono ni to mai mani o wanga vaa. Ai o te tautala ono o le ami o tonu o le tua. Ma e faa lia fo e le tua i lona lava taimi. O tala muni muli le atau wala fuatu. Ia isa usau nuanga. Ona faa mai ailo le tapuru kalami. Malo sa ngo. Maka mai o kasilo fingalo asiaka walanga. E ko kusa le ka loko me ngari ka mai. We ki ngara bonga kere pe ka ke kuli mai lava. Ile sa ilingo le mi ko mo ka ko mo se fenga malo le. Sa o fa ko ko ra vai. E ka me la songi. Ya ka me fa ko ko ke ba ku sa fa le bola ngalo o ka kalo. O so ka inga. O ka mfai e mai ya information. A mai me fa le po kalamba inga e fa malo mai ngala ko a mai la ko kalfengai e ke ola ia asiaka o foringa mai roka fa ma vai man mele o le kako ku ingole o pakira ma le sa pipi ma langa ma nunga me a ke longo o le la ka ngai i isusia ngai ka longo ia ma isus folanga e onga afie foi malako ele fa pela la ka ko langa mai le past o le la ka o esa ili la mi ko ma faile me inga ia fale ya kiri ka ngarenga ia pe aka faisa kara po farong po la sa wanga asia ka pe fo ngai o se ka fa ma venga yo ale ole ama kanga o se me fo ole anga ia ka po kala aka wa ko la be ingisi ia ngo paula ale ka fa so ela mi ko inga ia mole le yo sa mo mole le fenga malo o ka lango fo ngal parmia marka pengeka ia male ainga fast sa kako o mai fa kasim sa baria fa kasi ngai ya ni sa balinga ya manguia sa mo manguia ngo fo inga laurian mari ko o ko fia mingska o kumalo sole fio lai fio kumalo la mingska o mo mai kofi ya ole nga fia nga o ko fa peo o sa voi pe fa pe kumalo o le wanga ba ma o si da fia ka ko palmia o fe kau mo le nga le ka mo le ka yo ka ko nga sa mo nga mo ngier ko ngo foi ia ole ma tala fa ai ule na io sanga ia ni ai ole tai e io ma ua benefit ele ko ka alo ku ngi paki
wa umar ka ko ka arfa paki le ua tu le malo wa mau le fainga malo mai sa nganga le fionga le pa le mia na le la e le o se malo se fast o le malo mo Samoa lo no winga fainga malo o mea uma sa malanga langa ina manisi o tatu purkala me uma tati atu fatini la ia su ia e tau ile tini ta fo ile tia ta ia tau wai le si ui winga na le matala la foatu nisi o su enga ma mea uma lava ma le tele o sau usa ili linga ta o atu le ua fatu tu poutu o minista ma tu langa uma a muri fo isi taimi tau fofonga ia o nisi o faurulunga ma nisi o ila tau pe fa awau pe fa mavai o le a pe yeni suinga ta o tola ia il fainga malo ila to uma a feane le ma fa afitai i ma to uso a media moli le fa afitai ma fa malo a mata mai sa fa afitai America ma fa afitai ale ma sunga le ataua le uso matua tu le epa fa afitai sua fa afitai lo sao afitai lo sao ya manu va o le tasi wa tu lasi ele na fo i male laina ma lo le toa ma lo fo i fai o le faiva afitai le alo ele fefe io e feto ai ma popuanga tali faingata le watu le malo tapuala malo fai o le faiva la ua foi tau longolongo ma lau pito la au fa malo fai o le faiva sua salutongi se uso ya Andrew Mava malo foi fai o le faiva i lau foi pito la au tangitangi ale pumate o le fangu ia le anga e a telefoi ni autala o le vana e tautua tu lango fa sala lau ngai Samoa e amarisi au tatou uso a whaasara lau i misi atu. Ai pei na pauio i la tou o le tatou te militino a matu watu fo i tau te feilo ai. Ia o le ala fo i le ua manatua ai. Au se talia, ia fono ti turisi e le mawhainga ngalo o e le uso. Ia o le tele o teimi, ia o au tau fangufangu, o lau sai, o lau matere tele, o lau... Iyo o mea uma o isi taimi e oso le fa veve la mea turisi le fionga ia fonuti ai estongi a pa tau le ave ma lo fo tele fo upu matala o faiatu e tangata ia te oe masiau faretua masiau ainga malouta mali anga fa fitai a fitai ma felo ai fo i masiau siau ta ma fa le nganga ia ma lo a fai o le faiva ia oi sika ko euskadi ke o misi etia sika ka mo bisi oi ka fiola o mo kwa oh my good boy ya ko ngaro tu vasa talo ile tuia fa po pento sa tu te mafuta after ya o le sa mo nanga fo o le tuangan o siona brother in law le fionga i sa fitala ya sala le o tu le mai o le tuangan ni o le tausi o tu vasa. O la le sa mo. La le sa mo. O era ko so mo tia. La o kinga inga ia ko mi kere. La o kinga inga ko mi ke sala. Tu vasa I salute you my brother. O si au pese o au watamali. Ai o le le sona. Te le lu tau te le fa malu si au. E mo moli atu ia watamali e mautang. E uia fo ina sau e ona mai lumo le tunu ai le faina le fa vitai mala le o malava tu lo le ngor kelo kai mikau ke le felo ai ia si fonga fo ia ala toa ma uto man tato filo isini per si fonga Samoa mori fa malo mal fa te tele man nisi o tato wa le si fa sala lau mo tato Samoa mau ta lofa ia wa e a faina vai ngor tu la fono o lo loto ile sa ilinga o le amiotonu o lo loto toa fa ia o le uso ia ma se foi o le fionga ya rupe matasila fa la lua fangu o ata malie o tala malie e moli mai le lui ma le sona tele mo moli atu ma to fa malo i o to faiva
ia mana ia uso a whaasaralau malava. To tonu o Samoa, o te iloa, to telefo o nisi o tau, o tau fatu o le fast. Ai whaingata o nisi o tau pule e HRPP. Le au kuskusi a fasa pora skupi la ya koa. Ioi. O la pi, la mutu. Au te reo se masa mo le atu. Wong ki loa, e ia ngai ka ko uso e fast. Ai mo musu na ngola ko pule mo kwa i cha pipi. Ia. A fai e tele i pisa mai pa o ilunga. Ai sa e te talo le melilo. Fa fetai tele. O mai ama tau New Zealand. Ia le uso matua la sunga savea. Al Harrington la vea tu longa sunga le ataua ia soalo manisi o suafa tele. Ioi. Yaini au alofa moripo. Mo tatu uma wau te loo e te pito i matua ia tatou nei. A lui foi o e se uso e fai mo si taulanga lifo e loka mai tau fia. Fai o ma sui. Lifo ia. Sui o kako. A fai e moni alo walofa ia tatou sa vea na ua i Samoa. A lui foi o e tuli ni au vai aso se lua i tanu malala. Sui tu langa ai mo au le nei. Mai so ma uma i o e te ofo ia te oe. A e foi mai e te le ia lue faile ngā ruenga wha au si tu langa le nei. Ia ua mato au fatasi. E wha malo lo foi oe matato vai. Lo fatu mo e le uso. Mai se foi o si au. E le fai ngō fia o faiva. Le anga o lo e ta aloi malai filongia e le nama le laina e se foi to wha ma le utanga. Tono le pulenga e whaafitai e mo ese a lau fetu. Whaafitai e te oe le uso. Ia, natu le lei i oe. Natu, how can we forget you? E whai ole te leo no tino e whaingatana i o eilongo fie. Ia, whaafitai. Whaafitai o manatu le lei. Ona manatu e le lei. I oe. Whaafitai tele ia te oe le uso. O lau fangu ma lau le moe. Valua po ma lau whaaveao. E te fika le leiri taimi e mana vai le tele o tinai Amerika. A ua ngase le moe e si au wharatua. O le taimi lea le tele na ati ai le ala o e mawhai au porokanami. O lau whautuanga. Tu mau lau whaasara lau. E te oso loi pese. O le ato tele ni fale whaafiafia o le ato e whaale angaina. Marakapu. O le ale tau mate o le asatia ma tau ai e tangata. Le ia le o le tufo i le leanga. O le sao tangata i tonu whatu mulia. Kumulia. Iyo e atu rola tangata fio i tonu lai pese mai nantu ai le sao security. O mai roa tau ai lo marwhaki. Tele e lai na whaatama iam whaale angaina. Te puni e mani whale. Taru le tau walu o e musi. O lua mpasi. Mtailinga pasi. O lua mtailinga pasi. E le tau na toianga pasi. Ki a misi se uso. O tau leo musika sa whaleo tau finangalo e ala le musika. Sua misiru ki sua. Whaitete manu. O tau o lauia. Ta malii. Tau tei o le musika. Ma le ano e le tau toi toro lau o tau suafa. Ya mai se uso e mtailinga pasi. To e aru le lei whai au tō whinga o le lotu. O lou to e fia i au pese nei, tailinga. E to e fia i o e to e oso i meo whale wha fia fe emo e moa i mo li. Whai muli a Francisi a Filo. Le nā. O ngai mo welo. Nā tō mua. A whai o le a to e fia o e mtailinga pasi e to e aru e tār pia no i meo whale emo pongi sā. Ia ona o walo whalea. Ioe. To tata mai tutonu tasi ar pese ar vi or fast lavare na fai pese fale nganga ya feta matalasi ele ngalo lo fionga pese ta fa tele or ma fa taila le mobodi ya to tele o tatou ya le kio Christchurch le kio Wellington le kio Brisbane Melponge o malava ai mai so America ato ya mai la to sa fai tu singa ma vai ga uma Taula papa. Oh. Le ma fai na whaangalo. FBI. Taula papa. Victor. Na paua le mea wo to fia i o vai atunga
I lau post, le lau tua meni le na whai nei lau post. Pau le meo no ufia maua i o oi. Mo le atu wha malo, le au uso uma, to tele, ina ne misi a ma ua sei ngoa. Ia e le misi silafanga le tua. O lau fo i lea tau le mau ma lau tua lalo. Ia whaasanga tonu lo tātou whaafolau le nei taimi. Tātou whaasanga tonu loa. Whamai upo e masania i to ina, aua le whaatau le matangi le wholaunga. Ai wholau le savili. Aua tātou te wholau i matangi e awhatia. Lea ua sao mai pauli, ua sao mai tātou i matangi te tele, wai urwhai ngā pālota, whamaila i o tala lea tunuu, tātou whaase e matangi. Moli au o matangi. E sao mauli ai. Ia ai mai se foi. O le tātou ai uringa wā. Ia le whai ngā mālo ua tūrai mai. Ia, whaamuri male ailo se tātou whaamatalanga, whaaftei tele, wō mapaanga mamai. Au whai ngā ruenga le mālo, alo lo whaia. Se i whaamaoni tuu nei loa. Tuu le tau whai tu au, tuu lo tau whai longa tangata, tuu lo tau whaaleanga, whamai wālasi tuu lo tau whai tala. Ioi, ma whela ula ua itala, ma tau eli leanga. Mana tua mai fo ila, e iai le ka i e sao ai kou mea. Mana tātou whapena, e ia le tangata e sao ai, e fo le tangata te tau eli atu. Ai ngalo ia oe, ua e toe elia e oe lo rua. Ia whapena, e ia le tai e whai atua iau palo sao. E fo ila le tai e te sao e tau ma whai eli rona rua, ai ngalo ia oe, o lewa e toe elia lava e oe le me te pata toai. Ia, o le whautuanga, wha maoni, ma oifoloa. E tautua ma le wha maoni le whainga malo. Malo. Ia, ua mai a le porkalame whaaftei tele le tātou timi Samoa, whaaftei whaapitoa e tātou sponsors. Whaaftei tele. E isi tātou sponsors fau lea ua le ahanga mai. Ia, ai eifu isi tātou sponsors sao ese ona HRPP, o lau te talo, awane i o tautoi o mai. O le au le taua atu autou. Ai sili ele tau o loa ma tau o ai. Ai o mai nisi company e totoa o latou loto. E le HRPP. Ora kere ngā isi kako sponsor sa i le atou. Ana lata le whainga pālota. Wai loa e whape maa lo le HRPP. Se i loa lako sponsors. Ia. Le lau se ise. Le lau se ise inga ila wangi. E le aia se porokalame pito sili na tele i ai tangata sa moe mata. Tele tangata la fotupe, tele tangata whaatau, tele tangata whauwhale, tele matangata e ono nofo i hotel ma mea uma. Ngai lor porkalamene nere tu te iai. Lunga le Blue TV. A lela ua leo mai. Ia, maa ngai fwere ngā ukoko mai o mai ngisi au nganga fau. Ai lau te whaia lava le vaenga lea. Ia, mai ase maa tala newa ngā le fiafi. Wha sifo doina i whamunianga o le sfurulima tausanga o le tamaitai. Awha sa moa awha tonga. Kafu beau mei moana panapa. O le alo le sunga ia Mr. Falai. Ia po o le Chevik, le tātou wa catering. I me le pone au se talio stasi sponsor malosi o le tātou tauta iai. Happiest birthday beau. Here's to an incredible 15 birthday. Boss lady. Kafu beau mei moana panapa. May this milestone mark the beginning of many more years filled with joy, growth, and achievements. Your family in Samoa and American Samoa, Donga, Melipone, and the Chevik team appreciate everything you do and love. Everything you do and love you heaps. Alofaanga may na yo matua o siblings. Ya me se fo yo ainga atoa. Ya me se ai o le tatou porkalame tauta iai male manuia manuia tele sul lima tau sanga o lo soifua ia ua mai al porkalame o le ama fo yo ma ainga wa leva na mausu mai le taiao ia taiao le siaso taiao ena tatou toi faitala fo ia mo de fiafi asial tamale taua fatu soifua me SMI.